paasino mana ole ai ngatawa anale matua moepo malona ai ngatoa fitu otama afio maila ia o ngava ua so otino so o papa ai nga o tupu ai nga o papa ai nga o tafaifa ala maila ia i matau ae sila sila mafaatatau ia ui mai ia mafaingata afio nga e mamala ai nga tawana se e maia ae faatapatapa ole aufia ola utamalena fofonga se io pese ma fai loa o te lefa tu fua o se tana ai ona na fona la malama tangata masiona pa asino mana ole ai ngatawa anale matua moepo malona ai ngatoa fitu otama afio maila ia o ngava so otino so o papa ainga o tupu ainga o papa ainga o tafaifa ala maila ia i matau ae sila sila mafaatatau ia ui mai ia mafaingata afionga e mamala ainga tawana se e maia faatapatapa ole aufia ola utamalena laui tafaifa i amapana wailoa ai Samoa si fo ba te ko fie ole a viving ole ai ngatawa ana fale la tai ai ngatawa ana le frefito le ngatawa ana malala tutama ya le tui maleli fano e mata mata no fo ya ai mate fo yo falo longa fitu ya po le frefito le ati tangaloa ya ai mate fo ya o ngalu fa maritula o salongo o le vai on fofia ma upu ia te oe fale la tai ia fa pe fo yo te fa pe atu le fio fa savalu ma ainga a savalu le batu mo po ainga o batu mo ao ia me se fo yo salu ma vai pe au matama tu sala ia le atu anga le na le tu malo fale la tai o na vivinga a matai le tatu por kalambele le vanga o le afiafi e na ua saule va na tiu tau mai le va na tau a lo ma maua lango le po falanga le tapu inga le atunu o le mai moanga fo ile le vanga o le afiafi na o se furu miru te le tu la e fa ile tatou por kalame masani o le tau te yae ia maloto o no asiata ste before ona fa ofi mai le o le safo lau le sunga le ataua ia o sia ma por kalame awa le tautuaina o le whaafoga maua Samoa. I so o se tawhalava o le neike lope, ia au te fiafia whaatalofa ma o whaamalo atu, malo le folau, malo le pale, malo le whaatotoa. Ia whaafitai le te talo whaafitai ana pongi, le folaunga, ia e le whaingofia le folaunga Samoa, ae ua mua au atu le porokalame, peino whai atu. Leanga ia isa iringa se leni e fasifo ile nei fo ia vaiaso ia matou i au kilani nei. La na ua ua taina tua ile pesele o vivi inga o fale la tai. Pa ia la inga taua ana. Matai, pe fo la sora nafi, ona i fo fafi fianga mo posi vala u kapi mai sa fo tu le fo na fai atu la to.
ai ole aso tona nei e il fa mo na pe ona tu na tu lunga le tato flyer le fale la tai u malava I o ma o ya pe ya pe se masani ya ile tunu e lele ale toloa ai ma au ile vai e tatou te ainga e te tele a pesenga ai tatou te ainga e ta oto fo I matawamba fa porkiki ai ole tangata malona fa sino manga ole tangata fo I malona tupuanga ila to umala e malanga bai fare la tai ai e te so toto so ivi so ano e te tau paolo mangafa e sau asema e malu ai suli mafeoi o anai tai o li ma le faretua po tina ia matau aina nai ia po o ainga fa sa lu mai oi fale vai ma fa savalu misa ia me se foi la anai ia o misa foi ma fa lo longa uma ma tautu ia me se foi o le ala I tango moa asua fa uma I to tonu lava o fale la tai ia o tui vaiti o le tula o salongo ia me se foi o violent o fofia ma upu ia fale la tai o fea o tou maua mai lo leo e iai le posiva e faia I le aso tona nei ina le Manhattan tolu sulta lali ul fale ai te fio atu matala au atu o le ainga lea o le fionga le li pale mia I fale la tai tu lona fo ia nisi o a olona I ma le tua fo o soifuanga a toa sunga le lau le mali toa o lona ainga I fale vai ma matautu tu lona fo I pata o le malai ia tua iai le fasuanga a tu mua I matamata nofo ia o le ala e tala fa tala ulama talo toye tawala tu lungo le proclame mar fa silanga wo mai e faia le posiva ia ai e tele a o tangata ia o le la au le ala na lisi uma tuai ai pe o I la vai fale la tai le mata le vai ia ona tafe tu rola ia le na I fale asiu e ala iusunga ia o tulanga ia o fale alili salani si umu ia le pa masale panga mo tia tele ia watu isi savai satu paitea ia faka milo solo ai so se tafa ia e la fa mo na ile tau le ono le fiafi na Manhattan ia wa fo ia seleni ye fofuanga tele ia fofuanga tele wala ile yangi si amu ia ngai kanga ka ye le fa mai o milionea ia wa ma ai pa yo ainga ia so ni ai fo I fofuanga fa tau toto ele to na male laina o lo tu le loma o lo tu le fa mo le pa io ainga na lua ia wa fofuanga tele ele taimi o fisanga ina le fionga le li pale mia ma malo me se fo yo le pale mene ma Samoa ia tu langa fo yo le tofi ma le morita inga la na fionga le li pale mia le la le fa tala ula tuai pa io ainga awa o lo tu tama se pai o lo tu lupe fa lele o la to fo tu langa soifua awa ia le fa lele nga fulu Samoa o le o pale mai le tofi pale mia ia le na le nei fa moi tala ula tuai ia ina io to lo lofa ia wo fo I paanga mai ia ale fast supporters au kila ni nei ia e mana tua pule ai le mana tua fa laio a fiotu tala awatu ta te fia fantasia ile fiafi ia a ole fatalofa ia ile amatanga le proclame ma lo le folau Samoa so wa fiane lulu lima ma fatalofa ia ona te tofia le tua talo fai o mai o tolu le yaso ia ole o tato le o nga totong na le mu o le iva yaso ole aso se forma iva le nei o le masina o November tato iai le fasifonga o le nei tausanga ia ua faaofi lo tatou vaafolau ua faatau moava lo tatou Samoa ia o lea ua sina le galu ite fanua lalo ua vaaia foʻi ia ululu laau ua sauni o le atuta le folauga ia e pei o le tala na fai le folauga le aiga malosi ua tutaitaga
ala ua va ia uru la aulo no winga ua ia fanua ole a sauni ia e tuta pe pale le va folau o Samoa ilana folonga ole ni foi tu sanga ya au na masani asiata tamor boteli se la fai ole po e lo fangia ole urupo telefoni e feita ia ona ole tauta sao i le prokalame ma le tau mawhainga o le whaasa o saoina o mea pio o loo tele na tutupu. Ia e maise mea o tūlanga fo i lele e mumusu tele tangata ua fia i le malosi lea mar fia i le inu o le sua o mea mawai tupe le malo ma tūlanga whapena. Ua makuale fia ala le totele. Ona ua iai se porokalame ua taula mua e le la lafi mai kua o ngi fake pages. Ai e longo puia li i mawhai ma loto o le atunu ue momoli ai le tatou mau. E whaasoa ma tau i le lalolangi atoa. Ia re ngata fo i leo tatou te tai. Ua uma atu na mau taimi ma uma atu i ele fuata sa na o lo toli alu male tama male mea moto ai le malama le atunu ioi wa uma tu vai tau ma fuata sa na o le fue ai ese upu au mai le aku ese a mea ko ke faia ese mea e tau le atunu ai fa taila ia e tu fa fia ngai ele tu me uma o le aso foi ma le feelinga o le aso foi ma le mata inga tila e pe upu e fai i le vasa le ngata i fale io o le fuata foi ma lona lou o le tai ma lona taanga o le ia foi ma lona mati ma o a wingo nei muanga ngana le atunu u ma muafitalinga o le aso ma le taimi ma le mea e tupu ai e iei upo e masangia ile akungu ue le po pea se nu sa o le lei e le po ngi sa pea se nu e le whaavavau ma whaataritarioti ei pea e iaia aso malama e to tongo fo ia tata o tau le lei e le ku maua ia kako ngi whaapongi sa mangi wha ngengefu e iaia le taimi e manino mamani no ai le sila ma le vaai e Samoa. Ala le uka ko ye ngi vai ka. Ai a tātou whaelo atu ai feita mai fa mai o le fia popoto o le tau whaaleanga. O le ngangana lea e ngangana ai le tangata ua maua e saoa. E maua loa oe. E nganganga loa e le nganganga lea fa mai. O le makua kau whaaleang o le raikiki lea. My good boy. Really? Mo le ngana le tātou te whaia. E maua loa oe, e whaingoa ko, e maua ko rosi ngā o mea pila, e wha o le makua kau kalei kiki, e le inga mea ngā whaia. Ia, o le alea o ngā e te le iau me whaia, ngā oi. Whatu ai fwoi. O leo te tara noa whaalau i tele. Ai a fonga mai nei le wari ianga edi aulo maua mea taimi fo ola to pulea le malo ioi ai nga onga expose to lava wa fa mati le tila mo fa sa mo ino le na upu to tele o nei matua ma nei tanga tele o manino le natala wa fa ailoa wa fa makira kila aku ma fa ailoa la to wanga pio vai la ile la nga fa mai o mo kwa fie poko o ka biki ki le ku ku ngai afi o le ale afi le tutu vai o te fia ile na upu o le sulu o le mala ma fa sa o le nganga o ka mai kiki le ku lo le swafa la nga o swafa fa me melo ia o matu ai nga male vai ka ka ke aru le upu na tu te foi mai o ka mai kiki le ia le for biblical reference. Awale o kanga fia va ai Yesu. Tamaiti. Yes
I'm happy pe a fai mai o le tamaititi. Au koke o tau lefa mai, ia, whawhitai o no lo tau wha me melo, le sua wha asiaka e wha iai pule, ia ku mua e ongo iai pule. U karakala, ko finga o le sua wha lea o e ku makangiolo. Ai au tau te popole pe a fai mai, o le tamaititi. Le anga ngā paua ngā o le ngangana, o le ngangana le, o le ngangana wha Yesu. Ele fai pa e ke le fa kura o amionga ka ngaka ia la wala nga lai fai tau fai. Ai paua yo tanga tana fia sila ia Yesu fo mai tu mai ta mai te o mai a tau. Ai au le vau ia te ila tu vai. A paua la yo ka ngaka e fia fa sanga ia Yesu. No ka mai. Fa mai a le liwa pa vai a. Fa mai ale liwa o ke le yo o pu fa ta otomana na ya na au mai e fa nga mai ai le terminology o tamaiti fa mai ale liwa o e fa pe yo le ka mai ki ke le sao le malo le va vai ka ko o ka e le ku lo ko nga Yesu o le mea mo tu tamaiti o mai ai come to Jesus. Longo ingai momori mai se fe au wala va ka me ki o mai au ko ma ku ku su ere me o la ere inkio ai to tango lomba Yesu ku lo loko rovo mai ale liua o to e fa pe yo nei tamaiti ele ma fai ono to sao le malo le langi. Oh my god boy kango a Yesu se i mai lo mare a iva me e ke fiu e ke fia kama hai e ke fiu e ke sau fo mai o mamalu a fa alupe o e ko ulu ai le la mare masinga you are nothing. E ke fiu e ke fai mai wa eleva de pale menge o re sui maku o pale menge wa ile mau o malasalo to e fo e tilo le dala le mau o malasalo e silia ku are mau o ngailo o ele ke fia miliongia ele io fo sa mo ele o iso taito o se miliongia ele ia ma so taito o fa pale o ngi kako ngi meka singi la langi fa mai o le mau o a or kanga kale kala ngo ai kuspa ia o le mau o malasalo ai o kunga ia wodi ia fa rongo kunga mau o la amu le fa I ma le lo faiva e le vevela ma le asa ia or kanga kai o kunga ngaru kenge va kunga I po vai kemi o le lang e fai nga au nga fa finge au nga kange au nga fa finge ke ropo ako nga au ma fai uma mau o vai mau o a tele tupi ele o la ngi loans Yoi. A o ko we fia mau o mai mo ko karango. O le o te nofo mau tau faila. Ala ko loan le te tongia. E te ro le tahua yo nai mata upu yo te tala no atuan. O le matua tahua ye na no fo yetu. E yeisia o mamaya. Or kamalea. Wa leva na fai ngā luenga le DPS. Isa moa. Kamalea. Mau o lunga fo le rupi fa. Odo ko yai le wai fafo. Fai langa pisingisi. A le tamalea malama ato hai fai la o ko le au fia hai le. Kamane le ngo fa makala ko tala le no mo mai yai le overriding o le lu mi yonga ris kanga. Ki ro ke mosu ka wa ko ngoa. Anga override ku lepa. E leo ni tala fatu me eu te tala no atua. Ale tamalea, he is one of the, I think 3 or 4 people. Ilalo administration na sili epa. Mari tangata suafa ia fata le sai I le DPS. Ea, o kau kiriki langi ngoa o ke vakua. E rar kamalea sai kukongu. E oi. Ore tama fo I wa umana, iai tūlanga fo I leo le ya kaki kau karakala wa o le foko loa ioi e ye fia ngai nga information ko ke loa e ye me ka o classified informations e le ma fai ko sworn fo ile le vai ga ko
e fai tautonga fo ilele le taimi te mau aino fo ia ngā luenga na me sa kurang kau kupe mebenga dad e ke pui ma ioi ya le la na le te fai tuai e fiu la oe le e ke kami mai ma e kau fia kama hai ma fa mai o lo fale ke le akulea o to uma te le tau ke le kau fa fo ngau limongi o ka engi au loan le ke lo. Yes, you have a lot of loans, mate. O ele stanga tai mo kulot pa ufalawa le ke mimikai. Koso o mo foi me ya oi. I know that. La na le no le hango ya ula pisi ma utala ona otala e fau mai lunga ua le pui lo loto. Wa le ma fai ona leo lo loto. Wa fo wa e fiu o ke maua uma. O te maua uma usai korosi. La nga le o ke fai ko. O ko uma o whaamasingo, former CEOs, you name it, all the business people. Sa o le skenge o leo. Oi vengo Pokemon na. Leo ke sa fa I mo ko, leo ke sa fa I mo ko faila. Leo ke sa fa ya ko a. Ma la fa ingo ko loni ko ke femi kai mai ya. Ya o fesidi la. Ngi milio ngea ngamia. Ngi milio ngea. Ya lega. Le tifren la nga fa mai fa fingi. Ole o nga mea ai se vala au le ko wo. Ai ka koso ai ma ka nga ai mo ko fa ngau. Ioi. Lare be wo tupu fana wo isi ainga ia na dominating Samoa me ka wealth. Where are they now? Fair. Oh no, with much respect to Kamusu, but also ia. Sale dominating ngi sainga ia Kongo Samoa. Nga maua mangai ngai ngisio sainga wale. Ai sa kele la ofkasi. Kele la ofkasi sala ko dominating fa mai or fanga wai ke musu ka wo ngai ngo. Ia ngai ko kilo. The question is, where are they now? Fair. O le kaimia e moku e pa ufalao anga mauai motu. O le kaimia nga pe ai le paipanga ki mai ai le wealth pe. Nenga, le Jehova mai tala al tusi. E silisi mea manu e maua marefia marefia le mu. Ele haise e sili asi mea mangumang e maua malefi le mu o lo o yai le sa o lo konga ma mea le uma o lo nau fua lea te fai mai o oe ole sa o si mako fai fi au isu mu o te ia o le wha malo sira o te vatua o le vaenga mua Samoa. O le tele o le information so le tate nofo mataita. O information so mangi, o mga vela utua lalo le. E si uso lea. Au te rofo ila uona talia ina mona tapena. Se isa o le administration e self-effect. Lea la ua iai. Awa o se pula fo ko longa fo me fo le tupu fo ia. E si so ceremony, mana tua foi kasi ko ka kai di sa west tu yer ngakai e fo ina matuangi ngai ken stio ke ku ko la kai minga ina available information ngai lunga o ina na matua ifi ako ai ma fo ku le pa ele ko fa ko inga ngi mengi on CEOs fo e fa maongi yes o ina na sui mai le approach ele ko mo miangi fa o inga kusa o I konguanga kili ese ai le metau o le CEO e anga va I ko fing I me o nga ilonga ko fa maungi o ina fo ina tapena yele to ina le mele tau o le alu pongi sa lo the conflict of interest ai sea CEO longa kari CEO le sionga fa fingi po longa kari fo
Avele si o nga sanin loa. A tau vai nei anga whainga ole winga nā leo te whai tuai. Ona ua mawhau ua vai e ngar ko inga. Ole malapapala, ole vaa o malal mele la kupu. E koe whaasanga mai CEOs. Lea lau tau mawhai e tau whai le mele kai mea ngai. Kau mawhai loe wha o loa kaua. Ia public servants. A ngā i le pāle mia fau mala na whai ngā malo. But too bad. E kau whai mai au skaili. Ua ilo vea. Ua mako ilua uma e HRPP uma au CEOs ngai kau salue mai. Ua uma ako CEOs before your time and during some part of your leadership. Lesa iai kongu aku ai ngā CEOs nga. E whai aku au mea pio e whai aku au whakongu nga. I challenge mai oe. Yes. O i ngā whainga e sui ai fo i mare kula fongo. E reangi kala whakua u kala a kofia karikongu. Ka ngofia challenge le mero o whai aku hai. O kou re kou kere karikongu. O kou whaika mai CEOs ia kou kere mana malama. A kama mai ia ma whaalongo mai leo tau talinga le mero o kou whai aku hai. Kui la epa change everything. Nga mafua. Leanga fo o CEOs a ia le amakanga mai ngor public service ai ai. Sa ku wafu, o lale wingor tala, o lo wato mai e aru whasoro akoa. Ai ngai lolo ko inga wa challenge e isi CEOs, anga whakongunga maanga mea whaala kua. Kama fo ilele e confirm me umarungar kere fongi ele ingi formal process. A maka long complain kakanga. Kilo marko inga, oh, it's a huge threat. Ianga mea pilai e kau whaiak. Sui lo markula fongo. Ole a le koe sa o loko o kou CEOs a la wha konkalake a vangoa ia ngar kai korua kausanga ma review ai pule aku ia le kāpengeka o ingala le ka o koe ia la e koe le fia la o au mea ngawhau o inga whai tato wor malolonga langa lewa join mai le tatu whatatanoanga e wha au aur wha soa o lea ua maua lea vanoa ai tato tele yore malolonga sa usa ili atu i Samoa. Po o ai se si ngia o mea kau media. Ma tūlanga tau editorial, editor. O lo o soifua pe i Samoa. E mawhai o na tātou o sao iai. Se i tātou whasoa i le mata upulea la warungar kai mira ngai. Ina ua whaasam ele a fionga le li pāremia. Le observer o na joe au wai ele fia kali iai. Le ngai whai kala pelo. Ai umanga e ngā la maso su enga ma Godfather. Mo find outinga. One of the two top chief editor lai soifua i Samoa kai miringi. Savea Sano Mahalifa. And Apulu Lance Polu to loa isi, lai ei maisi ngoa. Ia na ele toi nama le laina le tūlanga wa yeisto ina o le fionga ia Sano Savea, Sano Mahalifa. I lona soifua maroloina wale o toe se lau pasene lona mafau le lei. A le alala lea no reach out ai loa. I le tofa ia Apulu Lance Polu. Se ia fio mai i lunga o le puru kalame. Se i matou whasoa. Tatu wor maroloka a foi mai. O le a whawhiloa i ia le. Senior, in fact the most senior chief editor ia and media owner i te tonu o Samoa. Le whetalinga ia Apulu Lance Polu. Se o tātou tue whisiling ia e tusa i o le mata upule wala walunga mai Samoa. Ia i le Samoa Observer. Tātou o marolonga, a foi mai. Whawhiloa i ei marasunga ia Godfather i lunga proklame. So for manuia malangi ma. O lo ingo o matai a leota sinau mea tau whao. O ua lo ia Samoa i nei mato ofisa o le WT Compensation Lawyers. Mātou te fisosoani tangata o a whaina mai ta avale, whalewhenga luenga na superannuation claims. O le manulau ti o le mātou au nanga ina ia avele mātou ofisa e whai ma fisosoani i tangata uma o le Pasifika. ICR a wai tā ua le mātou ofisa tangata o le Pasifika. A whai o ese tangata e mana o mia se fisosoani, wala au mai tato ofisa nei Crispeni Australia le o fitu, tolu iwa lua wha iwa lima wha. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced
goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. Affordable funeral services. Whalemaliu, a tamawhanau Samoa, tonga i Okilani New Zealand nei, o oe maloa iwa. Affordable funerals, o le tani mo te miti ngā, o le maliu maleoti. Miri mai loa, o lua tasi, valu o noiva, valu tasi o, mātou te o atu i lau maota e tala noa. Awa se tau whaamama a venga mo to e saunginga o le pele a te oe. Whaafiso tai loa matangi a mosa i le mōpai o lua tasi, valu o noiva, valu tasi o. Po le Facebook, Affordable Funeral Services. O le lau mua bua, pusa maliu teo wina i mamanu Pasifika, whapea so se ata o designs. E ata ngi ai lo la tau soifua matang o fie, ma le la le lei, au le lei. Awhisota i loa, matangi a mosa i le olu a tasi, malu o noiva, malu tasi o. Affordable Funeral Services tau tua mo oe, ma ainga uma i New Zealand nei. Sai pero batile o joy lo su minuto jalo li tu line lima fifi fa ilo atu ya ole umor tato so ta inga male si tasio tu si tala sinia tu tonu and o ye foi o le pulisili o le talomua media tu tonu Samoa ya manisi o unanga sai le tu ap ya o unanga foi le malo o leva de tu ai ya le fitalinga ia a pulu lanza por wede i fa felo ila le to fa ma tatu guest se to va vai atu ya fa ma lo so fo mo ia le tua fi fo fa kasu ma o le uso ya a me fo fa se bai mo mai Samoa pa lo so fo mo la ni ma ka fa Samoa o va vai atu e su e ku ila ureta o kuare ya ka GPS e lo ai le sime o ke la ro ke mi de western ngi pe se ma fuanga fa ngale drone ele au ga GPS o me fa le yo sakeri ke ngo konosi sakeri ke la ngo va go pe ngo to vai tu nga pe se tano pe nyanga me ke adwai ka nge fura GPS o ko nge kilo runga le sakeri ke ya no wala fo ka fa ro nge sa fo ko na nga limo suka la me mo inga do nga mo yo ki gra va ko la se la ka la pe se la limo fu no so ya ka me ilo no so tu sape te tau alo le memo wai oe dei alo le memo wai ya il tel nunga malo ana sei fo manuia au te lo lenga ngo su e fakasia kwa o dua ma apu oe e lo ngol tato wa po fia kongu sakerike au ke vakula e sakerike oe a Starlink ia apu ele la fa la si mo fo mele apu ya e fia fai lo atu o leo bawar matou wa so tainga ya mariftalinga ya apulu lance polu mai Samoa ya ma lo se fu ruia ya o lenga fai lo manga join ngai mai ya apulu o ke boko ka fa le kongori o le boko disappear ele de Starlink la anga Starlink ha ko la saula kolme e o kiri e pe ia lainga e pe ia o kipo fu nga nga e mo planeti sabo ele ka nga vel planeti sabo pa wa mare be le menge planeti to sianga ole na join mo mai lava a fa pe fo yo ya o ma o mai le o to melia tu ile to fa apulu ya ole a fol fa le sa fatulanga ya sa join mai eu te lope te o to e a pia mai ka malo ya a si fese tala mai le ya so fufuanga mai me o ma o fi fo mo me ya kulo lo sa ke di ke su en o ngisi mai sa mo ya kwa be o pe mo sa ke a sia kala biso ya ka ba ko sa o a o ma ngera o ki ko mo ko wa ngale talamua ia mo ko mo talamua ya ke sa lo
Kai mi malolonga ko fa fa apuru o mo kai kai ko mangai mo leva ma kere fa sa kai ma apuru nga ka ba fere ma apuru por kasiva iva kolo iva fa nga kai la o physically malan sa fa yo tau ya o nga mai nga kai yo ma kai mi ko vai ya ma to fo e le te bi ma filo ai so va de tariatu fa mo bole ia le na le to join mai fa mo le misa ia mai pe tu mai lunga ale o foi tanto ale sa war ke mai sa kan kai lunga sa le leo le mesidi ma taua fa mo le ai na natar ma felo inga male to fa apu ia se check ko po le lunga tan ia malo se fua mruia ila ufio ga li fatonu le tato wa tala mo media sa moa tala nga pulu lans polu. Ja, og det så får mig over fjonga siata på Portland. The messenger. Jeg var på en Malay, på det sunga jeg tawa. Så det la mig om det hatta lo te mig at olua. At lo le fa ina. Tato fa o pe fa ila fentana mo watu le ata no le fa le tonu fo sota inga ya mato. Okay. Ele fa ina o le sa ta pena le misa se ata fo ile ya iluma mo le ta screen mo le tofa apu ai la faina le mesilio le ai e fa fonga tanga taulo si fonga la valea ma o e la valea ele o suia apu ya faftai tata ya foi fa vol nei aso lo fionga sata va be sunga ya le atawa fie foi wa baba ya tolo nei tanga tolo na te lua la re lei ma lua ata mai nei aso e se foi tulanga na te lua fa fio ai nai ale su e o lua mo meu satellite ma GPS nga pawala le o mele o le mafai re casa ke di ke nga fai o nga su e mai po fia con le su mai apu le to su mo te fale o le su mo te fale no ala nga o sia mato pitonu fai asin fale tono le sota inga i telefoni ya ele fai na le na watu le ya fa te tele le mesili na tau le loto le atau o le manino o ia lava lea wala ngai o me fa pengi e kele nga amimo me o tangata fuyo mai e identify por kakasa o lea o tere fatula a me o tatu tara no ni maliu matula ale yo lea manino o le tofale ya pu o ia lava lea o ia lava lea o ia ale kas ya o le o fai pungal na ale sia wole o sanga mo foi a poli wa ni le tu le sunga le station i Itali ni el Takitara le sunga ya tele no swaf metai le sunga ya Harry Miller ya olto ina voi tele lo na nga mali ya fai walan tala le ya o ia alna o ia le na wala tal no ai fa maru watu le lo mai mo mai fo pa pe fo ile mai mo mai le tu ona wole ma watu le ata sa e fa na uma ya mo se tal no ngal le ya me se po la sem ta ku la do ya fi sa no man o tam fa tal taliat fa te tele o anta to alu fa tal do nga au ta pena ye bisa sta to water graphics ole fesili mo lau talinga apu ole mta upule wala wolunga te bile nei ina ua fa manino ai le firingalo le fionga le parmia mana mafuanga ua fai ai le fai unga le fa tau di sama observer o le fai unga foi o lo manino le fa fonga le tunu e mo na o fa tala noanga la val parmia ya ma e ono o tu ya na minister o le fisili la e tu sa yo lo to mai fa ale tu sitala ma fa ale editor senior editorial ia editor tonu Samoa e ia ni vaenga o lape ai le fai unga o fai ai le fionga i le li parmia ai a fai foi ele ai pe ai e mo fai ona e fa so mai a o ia ni mafua anga e tawai ona fai se fai unga fa pe mole anga iluma o tulanga o tatou ngā luenga ina ia reportia ni tarasao
ai me se a e fito i tonu anga i le vāmari malo fai tatu a mata fisiri lea Whaptai ala utam whai talitali atu na fisiri whai neta pei vo ena e saunoa siata ia o se mata upula wala warunga nei va yaso ia e vo ile vai vai nga ia ua manino ma malama le atunu ai tuso la fisiri o la u manatu vai o le whato whala ingale le fionga le palamia lana wha i unga o tau nuu iai ona o le ua whafonga ma mai mo fo ile atunu ile aso na whelo e mela utu stala ile aso mfuo le vai aso nei manino ala na wha malama le vantai tu mailan na whamatalanga tustia i te wha i le po le aso mfuo e la alo mai ana mafuanga ai pei o mafuanga ia te maua au o whainga o taiala ma whainga whaata oto e pui ai ma taiala i fo'i a le maluenga le au whaasalau ma le au tustala i newspaper ma isi fo'i tūlanga o tusinga tala i le tio ma televise pei o le tūlanga le ua le tau sia ona o lo sirafia le atunu a o whaata oto lia le fionga le li palamia i le pe ona sirifia i au kilani New Zealand. Sa tele antus tu singa na whai fo i le newspaper o le Samoa Observer. O le alana taunu ua tua iloa i le kasira leo mta upu onga lava. Pe le safsiringia whapea o lo i ai sa ise whailo inga ma le matanga luenga o le vai fafo. Station matanga luenga o lo vai le fionga le palamia. Le la sa mai le whautuanga le matanga luenga ina ia no le fionga le palamia ia ua ni whaia ni whailo inga alo ia i le vāo malo mataita i isi malo ona olo o whata whangasingasi ia peila al mata upu lea o lea na toe ia i le isiri poti a le newspaper na sau i luma le vaenga fo i lea lo le vaenga i luma o le newspaper le front page na so mai i lea whapesa i la le whailo inga na so ai a le fionga i le sui palamia le fionga i a toe lupe ia ma whaurulunga o le vai fafo le fionga i a pesta ia ma le fionga i le whaurulunga o le official palamia le whatalenga i anga fili e pei la le olo to tultulo ina ile mata upu le pei o le ona ia ile whautuanga le pen lipitia fo i le newspaper au to isi whailo inga le palamia mata ita i isi malo o whata o to lielo na ngasi ai pei tai le safsiringia pena maua ona na o le aso na so ai le au mai o le ripoti la newspaper na te ena ai anga fili ele i se whailo inga whapea ia ma ele i whailo ai ma e fionga le sui palamia ele i whailo i fo i ma le taitai po le whaurulunga o le vaenga o le vai fafo pei lau stasila mta uponga onga le sa tultuloa le li palamia a whai ele moni ona i whauringa mai ele moni ele i se whailo inga ntula i mai e re tau ona whaatino le tiute o le newspaper e tau ona toe whaasao mua i whaasao toe ave i tua la tautala ia tau whana whaamaruru i le atunu ona atua i se situ ua awhai e sao ele i se whono whaapea ele i se whono na whaatino ina lona winga ua i se whaapunga whaingofia ua olengia e le tala le al newspaper le atunu le tangata lautele o le tutaua le tau ona na sirisila iai ona awhai o le ngaruenga tātou lau whasalau ma le autostala o le whaailoa pa ia sila fia e le atunu o mea moni e tātou te awatua o le siringia tele lalna o le tala le al newspaper na whai ona o le o te ena i se whailo inga na whai o na winga e le moni o mea le moni i se whaupunga whaingofia o mea pepelo tala le na lomia lona winga o le tiute o le newspaper ma le ofisa whaasalau po le televise ma le tio e tau sisi i le lato fuatau alunga o le whaailoa i le atunu e le tau na whaasao i tala tau ona i se whaamarurunga i le atunu ia ma toe whaafo i tua le tala pei lau i lalo whaavaya i le whaatou whaala inga le fionga le li palamia le na whailona whaaiunga ia me se peona silafia o le tatau no mai le atunu ia toe o lana saunoanga o to sofa atu fo i le newspaper lava le tasi ai mai se avatu stulanga fo i lea e le whaaloalo ia mai ele i ai fo i stulanga fo i lea e talo sanga atu na ia maua se o le tatau no mai ta whai whailo inga ma le alo fo whanau ma tapu inga le ainga ua waru vai aso talo na to sea ese ma le ainga ia a le o sofa atu fo i le newspaper
Ai tu ia, le alo ita yala, e pui ele ngā ruenga ale utu stala I Samoa, o le Code of Ethics, ia, ma le Code of Practice. O le ala sa sila iai, ma te lola e iai le sau stemi on tu, ma le sfasa launga mai le whala putonga le utu stala, ma le ufasa lau le jaws. Ke o vaenga i lalo sila I lato, vaenga ua lape I le newspaper, ua lato le tau sisia, le tūlanga le tau na whaasa o le lato tala, ia ma le tūlanga la lea ua sopo ia le tūlanga lea o le tūlanga ma ale o le privacy o le tangata, ai mai sia I o le fionga le li pāra. Mia o alua la tō le whina unga bo lea o taitai o le atunu e tau na tali mai I le tamwhai atu le newspaper ina ia mai se li poti mo le sira fia le atunu. Ia sira veo me whapea siata ma le sunga le atau. O le tātou whawhaloa ia e sia tātou e tau whai male whaaloalo. E ui fwoi po ata I ale tūlanga whapea. Ia tau na ele taimi tāla whea ngai e whai ai. E le tau ona iai le whasota inga I le ava ma le mā o tangata. E whai ai ona whaatino I se tūlanga fo I le lei. Ia ma le whaaloalo ma le I le pā o tātou, le tūlanga wha māsami le tātou atunu, le pā whaloa. Ia o te loa ele mwhaina le talia le fionga le pāna miwa, le nsau no iai. O le olona maota le iai, a ta tia wheloa I le asungufua. Ia le lang wheloa I le asungufua. E pēr sau tali atu lea, a tātou tatal no pēl mta upu, a siata ma pesta, a lo sunga le atau. Alo, whawtei. Le jau? A pulu o ki whiwsiringia le kule walanga lake wa ko kere foi kuskusinga wo ku ele Jaws. I lau mai ka ku kuskusinga ia pe foringa mai ka ku le Jaws e lango ma pui le observer. Ai ol me foi le ka whiwsiringia wo le bakele nga fai so o observer mele. O fea nga ku o fea la ka mi e fai fonga le Jaws ma kalango ngai ka upu ngai fai so ale va ka ki la ko le se wala nga le fa ka kupura kupu mo e ngi warnings ale Jaws e ave se newspaper e fai kala fake fai kala pepelo ai fai pe Ia talu on lau tale pe mana nga whaaloalo le atau o le e ia whelo inga le Jaws ai silifia fo I le tātou atunu ia pea o le alulungo le tūlanga fo le o le saulotonga. Ia o la le altangata ia lona saulotonga fo le e li poti ai, tu silitala o lona saulotonga e wha le fina ngalo. Ia te ila wha penale e mta upulea. O le Jaws fo e tata e mo e na te puipuia ia ofisa whasalau ma le autu stala o le aupueata o I lato umwa e whaingaluenga. Ma tau tua I le ngaluenga ne lau tu stala ma lau whasalau. Ao lato fo I lato te ai ma sirsila I le whawhanua lea ma le taiala, le Code of Ethics ma le Code of Practice. O lato la sirsila. Pe mata ua solia, pe mata fo o le are tūlanga na whaatino ai le newspaper lato ngaluenga I tusa o le tūlanga leo ua whaasea I le whionga le ripānia. E te awhun se sira I la tau pe mata o le ari tūlanga sa tau ona ia isa fina ngaro I pārimia pe tau ni matu momo stādu sanga pe matu se whaasea I le whala putonga. Ia ona I la le o le whaasolonga po I le se ia o I le tūlanga ale watu o iei nei ua te enda newspaper mai le toe mai le toe o atu. Ai o te manatu e masalo la elo wheila I le whala putonga I nei vai asu talu tūla I mai le whapita auki. Ia, ai msalo tarsia o lata staine tu ina mai se lato pasalau mo ia alo ia ma tusia. Ia po fetonu o ia lato fina ngalo tusa o le mta upune. Maro a pulu a fa pe wa ule la fail ariko o o le va le parimia. Fa pe ko fenga lo nga o ko fenga lo nga termo. O sa lo mo ariko o ia ave ia. Pe sa wa ia kusilo ku ulunga nguspepa. Ai, o so se ofisa whasarelau ma se ofisa po le ngalu le tūlanga lea. E ia le step e whasola le ngaruenga. A sau le tustala ia ona
Pei lo ile po la tonu tulanga o lo ia ile di poti la tusi o na lua ile o tustala. Ai mai, ia pe lua pe tolu ia vaenga mo le fa solo mai ia. Ia on puta o mai la le ile vaenga mo muli ale il tangata le o le editor. O ia la le na te toi sia kia mo muli uma me uma ile i tuna tu lo le fai uma ia o le tala le. Ia o fai la mo ata. E sia ki uma vaenga ia sao uma le tala. Ai foi la ni tulanga toi siri ia. Pe sao, pe le o sao suafa o sao uma ia fax slate tonu le tala. O e palu ai fafoi ai le o le taimila le tu ai lo lungo le newspaper ia pe tu lungo le online pe alu lungo le TV pe alu lungo le radio ia le tala e o fala yata pe ona utaua e piki le leima fifi le yata o le ale ata tauna lo tau ma le tala le o le ar e le asa sia nofo sau fai se tala o le nofo ia tu lungo e au no ma le process la le alu ai le te tūlanga leo taum si le wanga leo le mo au le sub-editor ia o maa lea whato e tu a whaila e te ata te siringi le sub-editor e te fo i le tala i le entusia le tala to e sau se longa i mali le sub-editor to a fo i mairola i tangata le pito ai lunga o le pule whatonu lea o ia lana e whasololo i le tala o tau na aru awa pēla le ofisili pe mata o na saa uma me uma ia ma sirsila sa taum sirsila i lato uma i ana si tala i lunga e mataulo sao uma ia whaamatalanga e tonu ma sao e leisen le whaale tonu lo ia ai le ilo mia ma whasalang na atu mo le silafia i le atu no I olongo winga la a whaapea e se whaale kongu ua ave se kala pepelo e le kua ia rar kuskala onga le whai aku e se le process le process le go through ai longo winga o le whaale kongu e pa ule edita le kanka muri le pasia ka ia pena o whaamtalina atu e umaltu stala ia pasi le sub-editor ia a ise me whaale tonu nai to e whaafo el sub-editor i tu stala ia anto e fo i mai le ale leiloa ia wale ro ilunga le editor o le editor a le whaasoloa la le tūlanga le a pe mana ia le tala pe okeila o le tama le aru le mo le front page ia le na ia le lona lua ia po le tūlau e aluai ia o fo i lama le ata e aluai ia o le tūlanga lana a whaila tūlai mai se whaale tonu ia o le whaasolonga atoa lana e taunu fisili ia pe na whaatino pe na whaafea na misi pe na whaafea o na le siakia le tūlanga lea e whaatino mai pe lau i lea o fisili ia le palemia o le process le saktau o na whaatino le newspaper a whai la tu silafia e le sao ma le moni le tala na whai le isa fono na whai sa re taulana la tu to e whaafo ia i tua le tala ma whai sa la tu wha marurunga i le atunu e le moni le mentupu ia pita o le ana watu le whaasia le whaulurunga o le tanga ruenga le palemia le whitalenga i anga fili shem leo ia aino whanau whalenu spepa i le ise se mea na whaia ia am salolo silsila ia i la tofo tustusinga ina ua turai bel ta upule la sungfua sa wanafi ia male sofo ia ele otalia la tu langa le pe wa esal mela utata ile mtau wa alwa nga ile freedom fo ile mal sa tonga a wale se sila mo mo le mtau pula o vatu ele o sa o le tala sa tau ona fatino le tasilu tolu tu sai o ta yala o le ngaruenga fa tu stala tu langa fa salauga ia matali fo i o le fote wale mata tu nei le news fo ile TV1 na news ile ia ai fa pe SMS sen fa yana e mo fa sa o mai nei le ile po kalambele la sa nei ile se file nei e to fo ia i tua ona e tele tua patatua e ta fa tra miliona al tu langa tu pe al wai pe fa e abe tangata ile tu la fono ia male manungal na e tau mua e tau awane i tai se ina tangata i se tala ua lo mia ma whaasalalau ai le sao. Ia lona lua, o le awha ina o le tangata le e ta ua le tala. Awha ese pisinisi, e te le awha ina o le nā pisinisi pe awha i le sao le tala. E nā ua te roa se sila i pe sai o le fina unga le sai talo i le ai le wāo tu stala le TV and New Zealand, i mstasio pisinisi pe wana whai le tala wa le sao o le whangasinonga. Ia, pei o le onga nā le matau. Mo i e le sao le tonga. Ai e te tau o na whai fuafua ma ia whai ia tonu na sao whaamtalanga ma
ia ai le tuuina atu ina ia tatau ona tuuina atu e sa'o fa'amatalaga mo o le silafia e le atunuu ai le o le taʻitaʻi seseina o le fa'afofoga ma le silafia e le atunuu malo o leo te fia turi atua nisi o vaenga na fea i lau saunoanga whaunmole apuru. O le vaenga mua o te toi fia whaafoia. O te fia whaafoia i le mafua angalanga o le ua sau le kala wa reporti mai e niu sa matou niu sila. Ua tuu maa ia au wa le sao. Le ua e sau no tonu a ia fianga o le mea o le whaau au pea o se tala e tusi le sao na whai. O ngā ele ngaka o loo whaaperitania le whaingo article observer. Ma e ata whaupopo iai ma le umi ma le leva. O le history o le newspaper. Whaingo fiala na apo atue e media i atunu i whafo. Ma ono avea ai o se matua whaai unga le tala whea ngai ua whai e la fionga i le li palmia. O le vanga nā leo te tautu e fia tuli ina. O iai se vaenga o tula fono whaatusi tala. E sori kula fongo i fai unga o fai le fionga i le li pandemia. Pei, e pule hale pandemia ia e tusa ai mata iala. Leo ke fia kurikulia le vaenga lea. Leanga o le maka kongua le o le vai. Le sa o ilau sau noanga la ata ina se fua le avenga o le mafuanga. Ai se koe kurikuri mea le mafuanga lea. O justify o le upunga fa perkangia o tala fea unga le fai unga o fai le pandemia. O wai kau ke iloa le o se fai unga fui le pe o me kaim peresia e umarpa inga o ka fiofi. E tau te iloa le ia o le pandemia i langa fai ko fala inga e alofa matulanga fa pena. Ai ona mua se ser kusinga o le kala wa solia au lape fa kulanga inga o ngaruenga fa tusitala lua fa mangingo le official pandemia e ala mai langa fai lau kusi. E le ai se mea whaapeanga kupu e se sela kou kala, kolu, le ai se whaako e senga nga whaia, ai a kiri ai nga kusi isi piko re kala, ma whaalau ke le iare se se. Lea la ua mafua i lor whai unga ua whai ngei. O le fisiri o ke fia manga e whaamamla malanga le ai fia sira fia ele tunu. E uia i ngei mea uma ua whai ele observa e sori ai e kula fongo whaakusikala. Le whaako e se. Ai e whaamaka o se ia la whai unga le pandemia ua whai. Walang o le maunga le au mai. E whoringa mai o la koula e sao. Ai ua se whai unga ua whai e le fionga le pandemia. Lala nā leu tau fia tulitulia tuare vai sua lea. E whainga mai sau whaamangi ngonga o le vaenga lea. O whetau ia le whai unga whai mo le nei taimi. Ina ia se i fuai se tapu matulanga whapena. Ai whaamata ua kolosi ai fo i le lainga ua sopo tele le whai unga ua whai. E whainga kau whaamangi ngonga le vaenga le whamurumori. Ia e pawale tūlanga mwhai na sa iri po whea e sao a whea se pe sao le whātua whala inga le pandemia pe sao le tūlanga o i le tūt le tala le observer ia o le whamasinonga o te lau fo i o le whinaunga le o mai nei o le whinaunga le o le whainga malo whate makalasi pe o le whinaunga malo si lea ai o i tū ia pe na mai le whionga le pandemia le fo i sa tātou tala noa i nei o i tū fo i e tau na silisila iai wa o le ua maila na finangalo ia na mafuanga e le o whaatinoa il newspaper. A le o te pāpara e tu fo i tu singa e maisio la tau i o alala i whafo ia e le o malama fo i le tūlanga peona ia i le tātou tau mwhai atu o le whionga le li pāremia a maisio le taimi len tau numa ia ia ai o atu le autu stala tau mwhai e sosofa atu i lo na maota ia o i tū ia e pe o mai ala to finaunga pe whaina le sao tonga o le autu stala, whaina le lato saonga le mu, o atu le si li poti whapena osfa ISS, ia le tasi o tu stala. Ia au tūlanga ia, e tau whaona fua i le situ, i le tūlanga le ua mantatu tala no nei ai, o a fianga o le tala le o whatino nei. O a pēna silafia, a whai o atu pe o le silima tausanga, a le whasa o le tala lea, e o atu le silima tausanga pe o tātou iei pēle lalangi ne, e whai tau ai tangata, o ia sa o, a whai ele i whasa o al tala lea, e whanau mai isi, soifua mai isi, toi whai tau ai le sfulu tausanga le lumanai, e sa o ala le tala lea, e sa o le mele na whai ele observa, ai le ai e, o le o siringi e le sa, o le tā ual na o le ta upule tate tala noa ia, ma o ta iala ia, o whai whai anu spepa uma,
o sa o amata le tio o so televisi o so fel newspaper ia e tulanga fa pe afsiringia e ia ile fa malama e mai newspaper a fa se e saule fa to sema ona o man manunga i tu ia ona e mo mia fo ia le ona tato pule nga malo fa temo kalas o le fitu fa ingo fina ngalo e tau fitu fa ilungo o fa matalanga o la sao matoni ina ia fai ai lo fina ngalo fai fo iso manatu a o le tau te malama lama e sao fa matalanga ia fai o le silaf sili a tu ua se me pito sili o se tulanga pito sili ona fai ngofie lo fionga siata va pe ia le sunga le atau tatou te talia le whaonga le newspaper o le whaia o ni wha salalaunga o ni tala le sao po ni tala pepelo e tatou te wha salalauina tala le moni ma talanga le tongi ina ia wha tono ima whaia i whai unga tangata lau tele o le whai tau ma wha longo ma mai moa i tala ma li poti lau tustala o le whea au tāu al nā e taun tātou mana tuna tu iai, taun sira iai. O le sao, ma le lei, ma le tonu o whamatalanga, mata ia tātou te whawai iai. Pe mata mo i pele ai, pe mata o lai whai ele mea fo i lele o whaingoa tātou o le AI. A le o tātou teletonu iai. Pe o le whakatuna o le tāu pulea. O le whaasala lau e tātou lau whaasala lau ma lau tustala o tala le moni. A le ala a tātou talia. Lai oke, e mo i pele ai, pa wale me a tauria le pepa, tauria le mātou porkalame, ma wale mātou tupe. Ia ai o se ia le atu ue leo, e leo maua le tonu o le lātou manatu ma le lātou fina ngalo, i le tala sao e tau ona whawhongi whai tauria. Ma lo whawtai tele a lau to whaapuru whamninong o le visua lea. Tatou me ia tūli tūlanga lea, ua Yesu sofa, le no foanga whaaloto i whale, o le whionga i le lipa le mia. E fau vainga ngai, o vainga ia whapaparazzi, fo i e le tau te vaia UK, matulanga whapena, e alu le taavale ale peresikenge po o le tupu, po o le pale mia, ai ka mo e haku ma whi mo, lea ua tau wofi atu tu tonu. Ai amata mea ai le newspaper le Observer. A o lea na maua mai whawhatala a pulu, o le chief editor o le Observer, o stama intia. O le isi tamaitai lea nā lui o le mau mai malonata o fupai. O le sui o le PPC UK. Ia whatasi e loa ma le tamaitai Observer. Ai o ia lea le ngāru e whasingo le whale wai le ngofo kangaka ese ia tulo. O nai loa fua lea o le nofuanga. O a fianga, o le tau te tala noa whaftai i le vaenga sai au maia. O a uma suinga o le soifuanga ka kou ke whiola i Samoa. E lau alunga ese a i le vā, o le vā kapuia. Ma le hawa fata. E iei fwere kai mika ke ngau e whailoka kiuke. Kulou ai whao ngā whailoka mā whau. E wa aiange wa ai ifo ma sirisi leifo. Po whea kou po whea kauwiri ngō whoanga le la whai eile nei mea. Ai wha amata ele o le haso fina ngalo whaasini e tangata ua lewa na e erita e own fo ilau oe newspaper ma lau media. O hani a fianga o tūlanga la nei pe a whapea o le a kele re kua inga ere ta fo ia vatu e whawhainga ruenga i tātou o tangata e le malama lama i le tātou vā whealo aloai ma le anga nuu ma tūlanga whapenda. O whamata o le a te lea i se lulu ina o le tūlanga o le vā tapuia ma le whaatino ina o le tātou ngā ruenga whatusitala i te tonu o Samoa i tūlanga whapea. Ia, masala le tali vametua asiata o le o tātou vā iatu i le tūlanga o swinga fau le o sau. Wa e mo ina ofisiri fo iau o wa i le ata le na pua i whafo i le e whai toa ia le o mai lunga le ata. Ia e sa o le editor o se li fiti o le intia ia esel la toa ngadu. O fiti fo i o te masani o sa o whainga alua ngai fo i mai tele na o malanga iai. E se fo i le la tau tūlanga o la tau e mo iai fo i tūlanga o la tau ngadu. Ai pe ua esea ua le tutusa ma le tūlanga le i tātou i le vāo tangata ma le vāo le whaaloalo. O le situ mai tai le pena e sau no mai le whape sau mai le BBC. O le anau toi whaitau toi, o la e tusi lan tusi mo mei e tau o anga tangata soifua e tau aloa o values.
o te loa la whai o le study ana mai ta ila nei o values. Sa tau na ia silafia, o le value tā ua Samoa, o le tasi o tātou value tā ua, o tangata soifua, o le mele o le whaaloalo. O le whaaloalo. Ia, ana sisira te tamai tai tala vaule o le observer. Ia, maona la eila e sisira atu ia. Pe o le tūlanga lea, o lau la fina unga le whai atu, e te le tau walu e te skai vo i le wha paparazzi. E a whai nei lau li poti e whai. A whai a lau li poti e matua tutu a lau tala le tu whatasi, a le lein tā pena. E te le tau le mawhauwhau, ma e alu e tamu whai sosofa mi tamu whai nis tūlanga. A le lei an tu whatasi. E te le tau sosopo fua ma e tamu whai sopo nis tūlanga, e le alo i enga soli e lo tātou wa nonofo. Ma le whaaloalo a misera pa whape o le fionga il pānia le tamu whai mau mai e se whamtalanga ma se awano e talano i ai. Ia, pei o launa wa ai ai, lo fionga siata wape fwoi le sunga le atau. Ma lo whakjai wa e ha whea le isi vae ngā la ua lunga o le tatou ngā luenga whaatusi tala a pulu whamolmoli. Tūlanga i la ei. E le nata o le tūlanga lea vavai e tua i le ata lea. A o la ei e o ma le au kusi kala i kukongo na mauka o le pale, ofisa o le pale mia. Ia manisi au whata le tala noanga ma tūlanga o le amau te vavai atu, e le whape o mato fatua se tala. E le e ama mai atu lou, ali i o tau tu lou a tamali i walanga e, wala walunga tatou a loa. Ia ma tatou i whaitanga, ia, se i vāanga ngā aio, ke roanga ma umali atau e whai a masuki kukongo le tatou whaongale, e malulu. Ai, o ta maita i ele whaapea a me o se tala e whailonga tangata. Ai, ua mai tau pea mātou vaavai atu. E pe o tua mana o miti afu, tu lou, se e vai toso. O Samoa e le o toi la vea, tātou ia tunu ufo i e developing country o le o tātou la vea i la wia o malo, ma atunu uati ia e ua mawhai ona. Ai, o le aso ufina ngalo o lau tō wha. I se i va inga le va e le si press conference no ia i le uta fa tu no ia 3 years ago a o pale mai le fionga le safa pitu na matua ia u fa no ia i o ila e o le sitanga tasinia pe o le news line ia te lo te yo e ma u va inga le a pulu matua wa ma le short ti tonu ma le dei miti a fu ma se vai tostoso. Ia male ato e soa wha au ta whai tu uaila na ka mela peisi tangata wha tau CD. A o lae sa ae latu pito i luma i le sauwha inga male fionga le sauwha pito. Ma tua unofo malo wha noa noa i le na aso i le lack of respect. Whina sa unor vanga leo. Ia, o lau a tali whaingofia siata, i tūla o au siringia. O te loa o la tau na sila ia la tau. Na lo latu whata waina o lo latu ngāluenga. E atangia mai tūlanga ia, la ia, mawhoringa. Ai o ngāluenga ia whaltu stala o se ngāluenga e le fsirimia le tāua, o le ua whaupu o le silea vaenga, o le vaenga lona whale o le pulenga mālau whate mokalasi, o le Fourth Estate. Ai ia tau ia le nei fia tau sanga o whai ngāluenga. Ai whai tau atu le tala o le sau le pepa pe whalongolongo le tio. Whai ngau fia na e pikia o le a fōringa o le tala le te whalongo iai. Pe wha pae tau, pe tau wha leanga, ia pe e toi atangia whulapa e wahi te ngata lea po whele sau e whai ngāluenga ai. Whai ngau fia na e maitawina ia tūlanga ia. Ai o la una tali atu, e pei e atangia i le lātou ba ai ma le lātou sila i le lātou whata waina o le lātou ngāruenga. Ia, ma atangia i fōi. Pe whaaloalo pe le ai. Ia, e le ngata mo i lātou lauma. Ai pe whaaloalo i te ngata le la te wheiloa, le la te talanoa. E pei o le oituna o te waba ai au iai. Ai tutonu o le taiala lea le Pala ple ta ia laile ngā luanga whatu stala i Samoa, the Code of Ethics. Well, is it a Code of Ethics? Is it a Code of Practice? O lai au fiel tūlanga lea. Ia tātou
alo tama awani ira tātou alo tamala i le tātou tū ma le tātou wanganu o le whaaloalo o le ngangana e te tū pe te sawha i lalo pe a whai oire te lua talanoa pe tūlanga umai wha pe lo silfia ia ma le la e o tūlanga i lalo o tonu o le ta iala lea ia o mea lo whatun tonu ai ia ai ono tātou ia e o el tala stoi o le pe ia si vanga o le pe tu porta ngata i lona ia ai o le tūlanga le te ungalo ia tia ona lo fota va tu amata ona sau isi fam talanga me sai la to lo fafo e le se me faule me le ole ala ve so tu stala o e fal tu mata ile o le tu stala le TV1 o Barbara Driba o se anga wo le nei fo ia a nei ma te masani le ole wana mato ma lue ia na fa sa tu nei te nyolo o pale mia tu lepa ia o le palota taluai ia na fasa e se na tu le se tu stala to tolu mai le no fanga le chapipi ia o te re pe o mai nei o la ua to tam foi to so to ton a o le fia tu stala na o le to o ia i me le chapipi ele se me fo pe luinga la utala ele se me fo le mele ai pe o lefto a filosofi nei lunga ina ua tula mele mele tupu le so ngafua ai pe ua o ngalo vole le utamata me ia tu ia o le vota vai tu sa no nga nisi o la to fo isa tele fo isa no nga so no fai le tu stala ma la to nga luenga tai mo tuna a le po to o mai o pong i fata o ina ole o nga luenga le tu stala ona pe fo le fata te le fai mo le u fai le fiona le parmi le so fonte ne te tu e to na ono tato a pale ni ame umo ia ta ia le tato nga ilu e mo ia le tupu le mele pe fo ringo se metile ai tato to te pala titi ai tua sile o le fai mo buai ai o le ale pa fu anga o le ale men ma fu ai na fa vai il fai umana la non fa tino il fa umana ia te fo al sirina siringa mo mo asiat o la uma lindo le fam talanga le fiona le pale mia ina na sa mo le fai mo le televisia wala sa to mau ia malana pepa tu sia le na vatu ai pa wal mele tam fai te ia fatino le mele on o le mele tam fatino e tusa o lalo o le ta ia lo ngal wenga fatu sta ia la utam fai le tali atu asiat Malo fafte le atua na ina fisili o te lo to bi fusta te male o ke fia kuriloa ia ranga le ka kom ka pu le ma fu mai o ngole o fa sai ngole observer o le kele o kususinga fiu ka mai kau e le ingi ngo la ko kusia kala la observer e de sa wele se ke se ngo pe sa o editorial a o kususinga ho nga sili la va o nga fa ku fa langa le fa nga malo o se mea kala fea ngai le kusi o se ariko ai le se ingoa a ko fo la male Jaws e fa maro sia me la o fa sa ariko ku ilo ngo inga sila fie ka ngaka le ka le fa le ariko o le vanta ualna e tauna elmel na o le tau fa pertani o le byline o ina tu sia le tala o le sua fo le tu sia le tala o fo le poeta o tu spoina poele ata ia ona e taua le tulanga na tauna sila fie ia malestulanga a fai o le ana fio meltu stala matala no a fai sina male ale o le matau o la ilo ala le le tunu ele ila ele pe pelo tala le o le uta sa o mai posione le tu sil tala le o le tala no sa ola ma pu le ma ia fam tala ma ia tatu te fai tau ia a fai la po sat ia ta volan tu sera to le ngo o le tangata len po ele atawa le o fata simale male tala leo lo o tusia petai e ele si fainga la ua talia i le taimen nei le tele o tulu ya fiem fo i matato a fai e tolu o tolu i la to ile le na sao i mata ile i se tala lea ya na alua i leo o i la to i tu fatasi pe o tatu me e ta o staff reporters lo reiga le tala ele to tasi le tala tusia a te tolu o tolu no la to a tu fatasia ia le tala ai o tulanga na pe ona sawa i le tulanga o tuna pe ona siringeli ato e tatau ona
ona pailo ia le vaenga na e o fai lai mele le identity o le tustala po le poeata po le e tele wa tele isi mea e o tua tapu e o ile e tape o le mele na fai le e lo fifi e palmi o tua tapu e ma lai o le privacy o le no fuanga le iai o lo maota e private o lo ufale e private e le ala klase sialu son tapu e solo ia ata ai o le tiute la foi la lo tai ala ai alu e te tala no isi e te tau iai o au o la an spolu o te whainga luenga le tala mua a tala no mali tangata o la ana te iloa o au tala i e whai e ono li potia e le leo whasala laupo leo tustala ia ia e o foi dal po e ngoata e te le wa leo e me hore le ua sontu la fono vole pe wa fie ko nisi na New Zealand le stocking wala puta to le lu ola e te isa ul fale ala e la fila fi mai i la lola au e fatali te me te sau e o maota malo yana saule po ele atu pe wa matan tau o mai me fa pena i tonu po samu nei ala u to e mantua o mai vaen ale le sa fsiringi a sia tal tu langa le o le swing ma le o ia ia o te nafu po mo ma fau wa fai o le tatu te tala no e mta upu ma ale ale o le tatu o tunu o le angu o tatou upu fai e tatou porkiki ai o stangata mai fafo le sa o fafo ele no spepa o te iloa te le ale lape te le yo i tu ma ale ale le malama iai o se tu na ia le fau sisi le atu i le tulanga o le tatal no newspaper o te le atala wale le sau ele o ele o tatangi le lei le o pa utoni le tulanga tau na iai o le pe e salva va ai la le ale ia la le lo fa ururu ia le tulanga le o yo le editor o le editor no newspaper ia le la ya tangia mai lava le tulanga le lo ia ne wa o te lo so ta ia mal tulanga le o si le fie ko ila ngot le tatal no tu sta ma la fa sala o te lo nei o tangata nei o ma te fa mai na me le AI so e yata ya tu sei tala tela ni si o fa ngale e tu sei ala tu tala ti off ma na yo tu stal tangata pa vena epikia ola o tu tono le ai so e le tala tam kaukia kuma to fa ta ia mo mua sta sa il me pole tolu pa ta sa mantalua ele lei o le me a fa la ele lo ele ai fa le so fa asiata po le ya tawa ile fa le o masa ia una la na matuto pole lo fa le matuto ai le ila ile fika wisi fa ka sa o ka ku e o tu ese na le wa fi ai nga luenga ai o la wa matan fa o nga tanga tel tain nei no winga tau to au ina fo le tato wa tino ma le au fai tau ma le mai mo ia la tu sira fia pe sa o ele me pe o le vele na fi de le ai o le ata mo i pe le ai ale o fa ki mai me le pe ia se ata mo a tu langa na le wa fi ai ale tato ma luenga tono o sa mo nei ale ata o ma sia o ke loa e sila fia umala vai o koulanga ko ke po Samoa e kaua sila fia le silesi o ke loinga le observa e editor le inkia mai le mamlama le inkia ngang Samoa o ile sub editor po le editor Samoa le observa o le tulanga la le o tele o maua le atau o te fiu po sile po la po itono le mele ta o le editorial board e seltari mai alesi ia o ele o manino la po le tulanga le tele fa le fionga le ngato itele le fionga ya sabe le la tamba o ia le sa lon tulanga o le editor in chief no o ia pito ai lunga so ele mal editor in fa solo mal el sub editor so reporters o la poeta sa wanga ilalo si la wanga o ia tu fa sirpe pa le automatic design te o le structure now te o isi newspaper tele o mai ia tu no fafo ia a la siri le ato a siri te o le sfome o sa tu ali ni no tau le masani o tau le lota o la pile si poi ise me sa fa le office Australia a matal normal tangata me o ia fainga le ngal observa le inki pena tolu tau sanga tano te ale asolna auto fa sino mai
Sistema ta ile o langi o lo matou whaingalu. Mai o le intia tonu ana le edita o le observe. But o so ia. O le tūlanga lana pe te fo ila tala len tatou talanoa le la. O le ngaluenga lau tustale whailo o le tustala e talanoa i se sia. E taulana whai te tangata le te loa talanoa le te iua o whaonga whaamtalanga i te awatua. Ia, e whai ese tala uma e ua e laple mea ai. Malo whaftaia a bulu. O nei vaenga la ia wa e sau no manino. O leitu tonu o le Code of Ethics and Code of Practice a tātou wale au tustala i Samoa. Pei o la ei. Ia e au fia fo i mau lātou tala i tustusi ma me uma whapea. O ai e lātou te vaia mea ia make sure, e matai tuina vaenga ia make sure lai uphold e media uma ma tustala i Samoa. Pe na ona fata oto lava ai pule ia le or kamalo makua ia yanga me fai. O lo wingo lau tala. Fata ita inga. O la ia leo e enforcing al kula fung. So o se organizations lava o lo ia ta iala. E fo ima pulenga. Ale pe fo linga mai a sau no le tatou ngaluenga familia. E iei ka iala. Ai le ropo ai fai fasalanga. O le fisiri fo ile utitau o vatua. O ai tonu e palasi ai la le mate tui no vaenga ia. O se ngaluenga te tauna whai le media le malo po o leo lo o leadinga le media le malo le siaki ai vai a kua ke sau mausioki ma me uma walanga i mawhaina ta oto tato tusita iala ai aka whirifiri le upulena e sau noina e fia kupu arka ngaka ia. Ala tuala tangata ia e wha maa walunga mauna manatu e le fia kia. O ai la o le a karia ngai kua inga mea e o tu tonu o le. O le si fo i vaenga no mata i tuina na nafi e vatu pea. Ina ua mahe au na whatu la ili tamaita i lea e tu ua. O le ke leo le piko i kua e ka amilo ai le mea la iei leu iei papa tu o tu stala ma camera se lai tu. Ai sa vali mea ilu moa koe kiki aku ua e le palimia o te loa ana lele lau lau e tu e le vai o le palimia vatu ar whafonga le tunu. Se o tātou e ile upo i loa tangata ila na tu sa vali malana tau tala kau ke loa uma mea. E iei fo ia kau mea e sa vali sa maela e ari piko i luma. Le se fatu lou. Le ma uma kwa kemra. A ole winga i o lau tala. O ai e mawhai o na lātou mata i tu ina la nei vaenga whapea. E so o a e aru lau tala le whai atu a pulu. A le mata i tu ina. E so o ma le atu tu stala whaali winga le mawhau kongoro official panmia. O ai e palasi ia i la le vaenga lea. E la tau te siakinga le tūlanga lea, lua o le vala o le fisiti. Lea la ua vavele punga le observer, wa o le si artikolo nga lua mai ai lako artikolo inga ua ave ese ma wareto e talia ina i press conference al parmia. O le whapea mai, ua pen le observer a lai silence le asosia. Ua vavea le o e manganga o e kuku mai le asosia kuskala. A o la ula fisiti. Whamata ele o se vaenga fo i la fangu ar asosio kusikala. Le taimi le kusi ai e se media kala se se. A kusi loa kala se se, ua fai mai le malo e se se, pe ua fai aku kangaka ua se se. E le o se taimi le ai whama ite ai loa fo i le tioa sia ma la paka im whapea ku e. Ai whako ese o ngā ukou se se. Pe o le mese ilonga na o wa afia na o tustala fatu au mai tutonu le tioas. O nei vaenga na e vatu whamole apu. Partai, o le memo mua o le whalaputonga i le taimil nei. E tai peia o le whalaputonga lo ia. Pei whalaputonga le au suetus ia ma le au formai. O whapenale whalaputonga lau tustala ma lau whasalau na whaavae I lunga o le tūla whono I tono le palamene tausanga I lua fe sfuma lima a o bea unga Palestine o tono le tūla whono o lo iaila le vaenga le o le committee o le council o ila toi em whaina ave I whasea ma mata upu ma le tunu e whasanga I lau whasalau ma lau tustala mata o le media council Pala I tong, e le se tong ia whape te silsilate silpone o sau se tala I le fiefie, I po se ato i le fiefie il TV.
Advance vale tai alu le ofisa o le Jaws faila na fasea ia ona tu ulola le komiti le la tau te iroina ai pita ia ola nga le yan fai ai au le fala vela ia tai pe au me uma tatu ia e fala ngolango le selen o le ala sa pe tolu tau sanga na fanga yo ia le lo selen ona na papenale na fa polo au atu le komiti e tu la email al fala vela le o la auto e fau le tatu fala putonga le Jaws en salo maua le tolu basta luai le o fa tu la to ofisa e funga lei o ia ima le tangata na te vaia ma le ofisa ma tūlanga uma. O le vaenga la lela te anga ia tu ia, o le toi whaatula ila o le council lea. Ia, ana whate tupu mai le mata upu lea le observer o tūla i mai le council. E taulana ave ia i sirisira i la tau i le mata upu. Wa o le taimi o ma yoi le tātou council le salpo le so o le lua fitu po le sulvalu le sai foi sem tau puntula i mai na silsila le o le council ma fa sala ile te compagnie le sa tupu mai ile le fa sia na fa sala ile na fai tolu ma sina na fa sala ia ma to fai foi ma fa tu e to fai le la to o onga ma le training i mata upuia sa lape i le latou tautua i whaongai la le training lalo o whaita le University awa o Samoa. Ia, o lai o ta oto uma ia peona e maua me siata. Tusa o lau o ta oto a to le whaava o i uma le whaava o mea uma o lo i eilta i ala o le practice ma le ethics. O lau lo i eilta o tonga o mea o ile ta o tatou o le complaints procedure a i se whaasia o lau o ta oto le media council. Pau wale mele o no tūlanga fo i o le to o ngao le whaala putonga i ma le tūlanga o le seden. Pe o le whatau mo mai se awanoa po le te tau mwhaito i la langa. Ia ai tūla i mai lofa fita o le tūla i mai nei. Ai o le tūlanga na o e anga i ai. Awa pe whai la i se tasi e complain i le whaale tonu ma le o la e o lau tustala. Ia pai ona avel fasea ile tato media council le silisila ia lato pa wale me o te roe le tonu complain ai se sio te ufa pe e fale tonu o falling ai le faile soi ato tu langa na o lo avan lalo ia le ta otonga ato i lalo le tu la fono i le me fai ia le men tapena in ia le lei ia ma mautu ia ma walunga le tu langa ile tautua le tato foi me tata so sonia ile tautua ina le tato watulu malo whaftai lea tau wa sau fisiri o ua ne wa fisiri whaiu whamormole apuru tatou tau mawai. What can the observer do next? O le ale whautuanga le lei e mawhai ona wale waka ko highlightinga uma vaenga uma identify le lape o le ala ua manino le matau le vai e le ai o le whaiunga ia le pāle mia ua lava mau ua lava vaenga uma e peise le whaiunga ma e whaikaria fo i kai po e kalango ia o i le fia kalango ia ai o le ale vaenga sa o le tatou whautuanga le ua tatou whaai u whaamilia le tatou whasoa o le a se advice le lei o le a fo i se mea le lei e te tau ona whai le observer if they have to redeem themselves e tūlanga o le vaenga lea ma i lau whaato whala inga o se senior media person i Samoa ma o le hafo i se umi e sila i le nei i tapu o whaatula i mai a o le ase ngā ruenga me whai o na whai le observer ina ia toe mawai se le leinga a wale anga i luma Paftai, o le sa mawa lau saunonga le amtanga lava asiata Saloa silsila i le tautonga olo ia i le tātou ngā luenga i taimini i Samoa. I o le sai maua mai. E whai asi ma mau i tu o le maftanga ma le fionga i le alala tamba. O i le sa whawaina le pepa. Ma te le hoi se tūlanga sa maanga lua whaatasia i le tau mwhainga lava o le mata upunei o le saolotonga. O le autostala, o le saolotonga e whaatino i le latu ngā luenga.
se ia o mai le taimi nei o le ua amatana matalatala ma ua iai tulaga foʻi o mea sa faigatā i taimi ia ia te manatua foʻi taimi o tofilau a taimi o isi taimi pitu silina ana faigatā i le faafeaga ai foʻi ma i le galuega lenei ae ia ua gasegase le afioga ia savea ae ma sa le pau tagata laetoe i le taimi nei sa matou faigaraga faatasi ia o le afioga ia seuseu ma sa lona olo i niusila ia o sa lo pau le tagata lea ai i luma mai o le afioga lei atu ia sau ue lese petai a pea ua nofo foʻi faafo ae o matou ia loo toe nei ia ma sa lo toe aʻoaʻu ia ma le afioga ia savea ia ma lona faletua foʻi ona ua mamae foʻi ia e maua foʻi ma loo toʻalua ona o le galuega i tele tausaga sa matou galulue mai ma taumafaina ia faaleia le tatou galuega ae loo totoe manatu ia e leʻi fetoa na tupu muamua foʻi le mea lea i taimi o loo palemia tofilau ia lea sa foa ala mea le mataupu lea sa o iai le fioga ia savea faapea foʻi le faletua ia ma talanoa ma faale ma faalelei le mataupu ae mai tau foʻi le saunoga le palemia asiata faapea foʻi le iā taua o le faaiʻuga a faapea seʻi fua se tapu o laʻu faauigaga a faapea toe maua malama sau se taimi ua le a foʻi le tulaga o le ai finagalo o tatou o samoa a faapea faatauaina le galuega i tau na faatino mo le tautuaina o le atunuu ia o tatou o samoa se tatou failaʻi e faisitala ia ona faalele o le mataupu ma faauma mea ia ma talanoa ai foʻi po a mataupu o le o lē fe malamalamaʻi ai ina ia agaʻi i luma o le tatou tautua a laua silafia e le newspaper ia le tulaga po le finagalo le palemia ia silafia po le palemia ia le tulaga lo i le finagalo le newspaper ia ma lau faasalalao ia pe pauna laʻu fautuaga taususuga le iā tau faapea foʻi le fioga le vaemalae o mea mafai tatou samoa le tatou panofo ma le mafealoaʻi mafai ana tatou foina e tatou mataupu ia ua le faatinoina o le tatou galuega mo le agaʻi luma pe o siaʻu le fautuaga vaivai malo faafetai tele i lou taimi e lau talaiga apulu ia o le faatonusili o le pulisili foʻi o le tatou talamua media i te tonu Samoa mo le whamaloma le whafititi le fiafi le whaavakavanga o lou taimi ona o le mataupu o loo lau o lunga le neiva yaso i o le ala foʻi lea ua tapatu lia i le tatā se faatofalaʻiga a lau tofa po lau fioga i le pule ia auā le mataupu ua lau o lunga nei o popolega ma popoʻega ina ia ona o le ua amata ona ripoti atu e media matou i fafo papalagi media nei le ua ripoti le tala foʻi le pei foliga mai ua sesē ia le observer ua saʻo le observer ae ua le tulaga e aunoa ma le faamaninoga o le mataupu mai le ofisa o le fioga lenei palemia ia e faafetai o le ua manino Samoa auā o le uiga o le tala ia a manino a Samoa atoa ma talia uma e Samoa atoa ia o le laau mafalā ma le laau felefele ia e uma e koe faasaʻosaʻo ae latou a o le auga o lenei afiafi ma le tulaga o le faamoemoe o le ua manino o le mata o le vai ia tatou taufaitatalo foʻi e taulu ia ae sifo maia ma tatou uia ala o le atu ma uia ala o faatamaliaga o mea faapenei faigofie a I'm sorry for my wrong. I won't do it again. Give me another chance. Ia vavai. Ia ona umalea ma le tulaga foʻi o le faamoemoe ui o lea ia faafetai lenei vaega o le afiafi ma lufau ou fai vaauā foisi o tatou atunuu i Samoa ia tatou toe fesootaʻi foʻi ia o se avanoa faaiʻu nei lau tofa ia lau aunaua e faamatafi mai le tatou afiafi asiata ia i le tele foʻi se upu pauale o le matou faafetai o le mea avanoa foʻi ua maua e faamanino foʻi mai matou vaai mai sama nei o le mataupu ona o le foʻi faitau atu tusiga mai fafo ia e sele mai tau mai fafo ia e sele mea le tupu tonu o le tatou atunuu o le a foʻi sa matou vaivaiga ua tatou faasoa ai nei fiafi ma lau fioga vape foʻi le susuga e le iā taua ia faamalulu atu pau lea ia tatusi e ua manino ma
i le silasila le tatou atu sa mātou fo i tau whai atu whaamalama le tāu kua tāla soifua sa ui sia so i tātou toi whiloa ai ang manuia lua fiang manuia fo le whaafonga ma le mai moanga le tātou atu ni a fiafi tātou toi whiloa i pēa ia whaasoifua i le nei tuasu lo fetele tu manuia le fiafi whaasoifua ina ia alofatu ia wa mai ale whaatalanoanga ma le to fa ya apuru lans polu le atawa ya your feedback o mai ke le o le kako kikilo ele ku fa kuskala ia makako kikilo foi mele ku mai ia le la fa ya fa i marka kala ko wi wa wi mala fa i ngo se ale observa le wa angafi ko ku fa kasimenge se observa on fasa onga fer observa pa wa me say I'm sorry on me fore wa kiring se wo mai lo manga alo fa le ngaro ke le palmia wo le nga kai ikuskulo wo le nga kai kuskusinga I will reach out mai ikuskala ye fafo onga manga fore le kope lava a mai mar fa punga fore le fa pe wo popoge palmia le va ngalo fa o fenga malo fa ke mkolasi o la kuskala so o me o malanga le fa le ko moi a me sa ka wa ka kula fa le foco le staff reporters for le editorial report fa pe pra ka ko be ka fa ko ese a ka ko sa ka ko le so le o e fa ko kala male ma fa ke bat palmia o ke lo me fa ngo fia ka la palmia pe fa pe o ko fa pe mai o le o ma ko mai o le ama ko fa ke ma ko kususinga ia ma make sure e sa ma ko kususinga a la ma ko mo ke mai mo ke paro le press conference ai no ko ko pa mi ngame e te loli ato fa tai e lo fina ngano mala malama ia te a umala uva ai le ftulanga ma le fa o lo ato waina wa va sila tu le tau fai fe punga mai ale au kuskala ia le au laiki nge ia kako le what of I to for le association le ta o le pina Pacific something ka dei lupo fenga la lafi ma fe mo wai le o mai lunga ai o ta vai tunga e ai nga uma ya tu le epa e fa wo uma fo initial fa na wa to ina le wa mata uma no mai to sila la ta auto ole o tua lea e whailua mai ai ele o fua se kapu ona ole saunoanga manino ole le fionga li palmia se i fua se tapu ole winga ole fa matalanga se i fua se kapu ole ko se i kako va ai pe ko ole mela le sila toile atunu ole ma se ko nga ole ola fa feke inga le mele fai na ole ola fa feteina ma le tau mo fai kuso mo pea I o le pea le mele fai o observe le tebile ni ore kamo mo e tu lo wa o ta o le upule a afkasi tu lo ele o se a one I o to wa fai na o to langa afkasi fo ia se uso ai wo fa nga mai ele wa nga ele so kanga le a ngai ku immediate ia le te fa tu ai papalangi le wo fa nga mai e fa o lo atu wa ma su e mai ngia la ko au su e mengi la ko au fa leanga ia now o le mana ia mele la fa toila uia o la uia le fa tuanga ma la tu lalo mo ka ko fa mangi ngoa ka ko lo ko fali ali atawa ta let's focus ta to lo to fali le ale wingol tala ta to wai tanga ta Samoa ka kia la vai nga ye le fia Samoa e fia pala langi ai nga o nga su nga kupe ma su me manga o mai lo fa nga Samoa kuskusela la ko meya let's not worry about their rubbish o to man ai focus ta to o le o manino le mato le vai le wa fio mai a pulu o le singi vai versa nga ka malo ke ro ko la o me sa ve sango malifa ele ka usau fua se profesa fa ngi o fa ilonga lingveske de ele ni o el mele at karangwa mele ele ai nothing beat experience o le ala usau sa o tangata o le lawia e ye lo ne to mai I mea uma ma vaenga o le tali fo ile tali me o le tali ar tangata tau si va tele a wale tūlanga tu to tasi o le media ai o le winga le o te whai atu ai a mangingo a Samoa ma mala malama ko arkai
e lea ia se mea e kākou ke muai ma popole i fua. Ia i le maula pisi e ka kusi ia koe au Afrika, au paralangi e kongeki mai ngai i tu lou uma tātou Afrikasi ranga ufu ke Afrikasi. Ai o laula lea, this is my own from my heart lea tau. Yeah. O nga o lea mai ka waku e le o fuase kapu. Lua, o le kilo ari kula, o le makua a le ai loa, fai ia le ngā rue ngai matua completely ia shut down. Yeah. Mana tua fu o le su ele amio ku. Le anga e koe kupu pea, ma koe kupu pea, ma koe kupu pea. Ioi. O le ale winga o le whamitalanga, vai fo ilai lato tustusinga. Wa le ko iai mangila ko ati ko le Samoa. Ta sile na affecta sila iai. O ai le ua kuskusi ai. O kuskusi mo paralangi. Ele o toe angor kako ngana. Ele o toe kea le nguspepa le ngang Samoa ele o koe whaka wainga e lako longo winga. A ele leisa ngangu. The newspaper is not for you. A vaila kako le o ngongor melia. Ai su e kupe o lai operate mai mawha o ngā le history. Ngā ki ngā isko i ngā o savea. Eoi. A lea vai foi lai la kuskusinga. It's all in English longo winga. Ele e whailonga it's ko ki au fa ko le opule races e whailonga ngaka. Wa foi la ele o kako o Samoa ai fukuskus fa perkangi o kako ngi parala. Wa uma so na sa wa iset mena ta o Sunday Samoa mana vaenga au article uma ye sau kai miringai e fa perkangi uma. So tato fainga malo anga va ku o kafa. A failo le o le sia apiko ileanga le u fa nga ngai e fa o lo aka wainga wa maku i fa nga mai ai HRPP po I lava. A fai o le sia ale ase. At the end of the day, it's just a business. It's all you do. At the end of the day, it's a business. E lai sengi, e pay le tax, e pule fo ila le malo, a se ia business license. Se. A fai e ko ke fa fefe mai, langor me nga ku le pang fa fefe mai, anga ku le pa. O pisingi si uma ma fale mamidi ale nga ma fai ku le pa. A fai nga ma fai ku le pa, nga fa sa uma media ma lo nga lu ye la uri lunga. O ngalo ya o ko me nga. Yeah. Ale to. Campaign ko fa sa nga o o ngalo nga me. Media malo. O ngalo. Ai se anga ko le o ye ka ya papa driver. Ai se anga ko le o ye ka o le radio NZ. Ai se anga ko le o ye ka nga makua kapu a ku le pa. Media ako erenga o vai la tatou le o ngor mea. Nga makua fa asa ku le pa ku loa nga ola au le fa nga le kembio or campaign before. Eoi, fa fe kai kasi ala media fa faku. Isa mo le mo tala no atu le loko. Fa fe tai le e fa sa TV. Yeah. Fa kai. Nga lave le mangingo, lave kokoa. Ale o nganga loko li lango ma ko ia nga o na ma ko ia so se kai mia lango fo ma to fa fo nganga fa masum mai ia la audi yes fa taili radio sam il tano ava kango ava ia po kala menga kai mi fo ma ko nga lu ma fa tai ya ET live ko so o platform fa fo uma nga va ko uma kala uma ma to fa malama pa to lema ke fa so aku locally Samoa la vai o inganga yai le meo le lima ua mea o ka mahaloa e whasasa umai. Ia ale nge ia whasa ku ngei le observer e le koe fia kaukala yai le pare mia e o ilang kapinge ka pule la audi kulo. Ai tau o mai amora ngā me i whafo ua pei tulo ua maliur ka ngaka. Ai ke mo ko fo ku le pa fo ngai langa fo ku la fo ngai fa ngi ska sa se sin kaukala i era kuskala. That's it. Nga o ia la wa fa. Ele fo le mea lea. Ai ma fua i sea. Leanga e pule are ka ngaka o lai pule are mahalo ngā kaimi. He's the boss. That's it. Period. He's the boss. Whether you like it or not, he is the boss. Ai sea. O le pule a lea kungu. Le ua rest i lunga o ka ngaka ngala ko whiriwhiria. Ala. O le pule lea uu e la aule le maria koa. O le pule ngā avaku i lea kungu. No ele se pule le kulou ala usonga le parmia le afio matangi
E lo se pule a mea ngā lula auri fosi mai se mea. No. E ko koru ka ngaka ngau pule. Kai pei ar fongo o whai langi. Lucifero ma. Ko ma vei la ma avei ma ka upsiri siri. Toru tangata nau pule. Kui la epa. Fia me. La auli ar mali e toa. Ngā o i lea kungu. Ko mai a la ko pule. O ai lea ua whaakua kua inga e lea kungu. Oi. E le o fia me, e le o tuila epa. La auli ere mali e toa. A au whaiaku la pe whaiaku lei a kaua pe karangoa aku lea kungu. A ku uloloko ama leu skai se i lai senge. Hei, o le ua karangoa aku ka ngaka e angare pule sa avi. O le pluro leu ke karangoa wha. Wha lawa i teli. Va ai la ka langa lo loko le melia. A whaiaku la ka ngaka. Kulo maka pisa aku ka ngaka. Langa o lele o fuase kapu. O le tuli le melia. Ele o fuase kapu. Nga ar kau whaleanga ma le whawheke inga le mele whai. E whakau maka kau. E o e kau ma whai e test le power. O le power la sa whai ma lau le mari e koa le fionga le parmia. O le pulu le kungu. Aku alalo ala le kungu le parmia wa kau nga sei ma le sei. This was the biggest mistake ele mau e fia mele ataua. Biggest mistake sa abuse kuila epa. Ua o instead e ka o le pule le kungu ula lau ke sa fai a ua o fai mai o le la ua lava pule. Ua ngeila ma kua iu ua ele kungu a e ako i la kulo. E o le fucking o kule o le ua matua i tongi i la lo ele kungu fo mai le kungu o se bango fo. O se o se mango fo. Ko kere pule la kungu ngo fonga. Pase. E ka o mai ni rua mamaru o menga, o lua ainga e fai rua mamaru, o lua ngu e fai menga. A kongo si o ko rua ngu. Ai le o mai i e ke rua fia kupu ru mo la kungu. O se. Mai kamalea. Sa wa sa fai. Langa ga o e ke la ngo nga leo la kungu. Le ka nga mele. Le to. O unga o lo nga vai nga a fai a kwar fa kau ke a ver kula fongo a fai le ai kiria le sengi uma ya e le se karango fa fie poto e lo se tala noa tu le ngo le pule le tu nu tatu fa ti ai la fo ilai operator le fionga le paramia accordingly ku sai mole kula o ngel fongo le a kapinga ka mo lo karango ngan ka upule o failo se press release ia mo ia failo ke failo kusole ka ngaro ngal miska ia perform ka ngaro ngal vai fafu inga ia ave press release la ia ku umar pacifica ma fonga ma ngus pe umar pacifica inga ia kikinga ila lo le mele ke va kure ka so mai le wa lo fele so lo me au like le ngi ngusila inga ia kau le ia pere ngole al parmia malang fai fai ia mas foi fufuanga oro ku mole observe nanga no vai aku la ke eu fa nga ma PPC ina wa ke ko kisamo o ma o fi ke le la ai me ma ri o ko fo ki kilo pe ma ka we se article a fo nga man di fo le right le ngai doctor le ele ha sanga article Vai che leo fa finì solo le si ave o le la iki vai le tfatu le la o ma mai ele tfitalinga ya apuru le reason o la ngofo sira doctor isamo o kuskusinga anga lava kusi mo anga lava kupe mo awala nga at the end of the day o langa kusi o ro tulo o lo na ma fa la sa sai e wi fa nga mai ro ka ko ku le va vai le va fia loa I maname uma mawinga manga tau safia la sa lo ko finge la ko au pe fa ko fa nga observer fa pe ya le wa ko reporters at PPC vai ka ko sa olele mele anga nga en kupu te lo la utala e ke vai ya ku si fa finge pe ku e ku elia e ku elia e mauti no fa per fa finge I love to have time with the PM I longa ma fo ile le fa I'd love to make time with the PM. Ko se longa ma fo la fi se ke ai mau ki ngor fi so fi so milo oh yeah we can take you there. We go to his house.
va ai kako arua ko ro mariska ma is kontire mo ronga sioki va kure ya muri ka milo ko ma siur po erita pa wa no fa ngo kan ka pule dia tu angu sangi me ur po o sa ngai le la ur po misa so me se fale so ko fa puro awa me la ma wala ka vale me vele la ma ko ke fia famous lo ko mai lo ko po ai o ma fuera ma fa so o ya o la utalale na te tu lo I'm sorry. Sometimes when you speak with authority, when you speak, if I make a call, no, kid, if I'm over, I'm going to I tell. Atato walua lenga o sa wanga palemia. Awangi o kaku fa aka la fonga maku kara loa inga sa wanga o kaku kai kai. Kaku fa mamalu malo ia. Lenga o mele le o sa wangei le kuria. O tau si fua fonga sa mo nga o ku kara loa. Manga ye yo fa sa mo le. O tu tala loa o tu panga ngoa. Vai. O le wingo le natala na ona tatala o le ngutu o tanga fa mangi ngoi le upulea nga kakala sa lo kakala lo ma le alu o fa la tatou ye o le aso e sautu le epa o ita le observer o le aso e sau o fai o le aso e ikari conflict of interest o le aso e ola le ma vai tatou ye na o le tu tala lo le me o fai o me que foi o laudio mani ko e fa lo i mankala a ke fa ko upu e fa kankangi o ka wo e fa ka fa lo ya kula e pa ma ba ngale fa lo ele fa ka ku ngoi nga ia fa kalanga le sa o mo pepelo e ka fa no ke e ka wa ka ngoi nga la ko isu fia mai inga ia ba mala mo ka isu ia ka fa mai kula e pa ma ba ngale e te sira fia li atua o le ala le te sira silai e le te tai fo ile sometimes e afe sa ukala isi asu yo HRPP malato ngana te se fa kwa sia ukama ikala le vainga le po le aso so disagree te le te mi sa no nga fono toi but because of the language fa nga fono toi ele o se ngana I kai ma sa ai ma so ai ma tulo ele tu fanua la ngana ko se pero fufu ma rune le mori wela ka ai tolu foi fa ata ole bingi ka foi ku ai se eu tô fa fonga le na no foi atu le ko lua le ku le pa mari mongi e ko lua le tu fa tu ele pen ka ku favor ko ruanga ele ai e makua ka fa fai paku ele e fiu e minoi solo la no foi atu o upu uma tu lo e sau no mai ai e o upu ele ai se file mu e momoli mai que no é se aso se o tau fa pia so tau no foto fa pia le la se ki ali mongi ngi aso ia ngakala okay la le lava to amana ia mai le o tau lo ia wa mata na tala no le va fa lo wa ka mala mala io ia me so la ngana fatu o fa alo se ka fia fa penga sa o ko ia foi ka fia ku o le va no ta fia manao se ia singa ka ma ia nga po le se fa karango nga se sau fa pe ai o ka fa ku do sole le to ai fa longo la le ku malu ka malo Raymond sole o le me dei ko kia e que no okay lo le fa nga ko lo le isa ala wingo fa nga la kala so ka ya isa ka esa o ese ko inga sorry ora o aso le ai ore kai mi o ke va ai ya o mo vai kongi mai o wika sun na no ta fai atu o se aso o se taimi se isa we fai mai singa kala pe foi la me lenga adu ko ngore fa ka ko ngare ka fai ngai e funga e funga ka ngaka matulanga fa pena ai si runga lima ma ma ore o foi la si sa foi la fa sa fa tan no pe ia sa mo ia
Mali fo yo ko finga ngalo ya wa power fo yo le spirit of the moment ya me fo ka ke sa varia fo ya me fo ko mai pika ika se kanga tinana ilo etele anga ino etele so le a le ngai me sa wa tongi mai ya o ko inga sa wa ke ker ngi la ke ya ko nga wa fasile ba la ka mai ya le ko fa kala pe isa marka fa me wo mo fa ko la ko ka fo fa ba alo te fai atu ai e luai e sau I longa fofonga tu lo te fai atu se toi te tia te tango fa atu sa tu sa itala fo ia tu sia fa linga e luai mai fofonga le afi le nga ka fai a wa fo ila e sau wa ele ai lava se mea e loa e tau loa fai nga ta te le more tangata ai vai ile anga no il fa samo Oka e se lumos salvalasi o le Samoa ai e te li loa la o la vanga ngana te tautala ai ma e loa falo oka se makanga ioi wai e fesidio se kamai a fuia ka ko Samoa fa pia a se kali ioi se tamar o ingongo uso ingongo fafi ya le toi nga mele ya sa foi si ko inga ya le ango so si ko inga ya o ka sol ya to si sila nei o le mele le wotu lai mai o lea ua tina na watu le tunu mata uyai wo to le to sa fai ile matopuli wo soi le tangata wa ave ya ile matopuli ava de pule le te lo ato fa fo ine ya le ato wa ile saunoanga ale aki e ko fo ya matailinga ya do morio e to te sila fia auto o le fe au konguanga that was the last message for to le pa NHRPP nga e sila le ato na tau nu o mama o lo fa au pe o na fa tau nu leina ma vai leina o sauanga o e man to fo le sila ngor sauanga a ke kopo e peia e fōlinga mai a tau maua seisi. Oi mongu, e mana tuala, o le sau ngoanga ngā mane la unga matailinga, ala pati lui matailinga. Kusa o inga konguanga whaka oko mai ai le before, le now, and the future. O le HRPP mkulepa. Mo ia. Kusa o lea lai kau ke wha ia tu masirisila tu sa moa le savalinga le whaingai. Ai ua o maunga whaka oko mai. I le savali nga o le koe whi au waranga. Aru roa arpaki. Yeah. Yes. Mana tuana ta uma mai a alapati. Wa uma na o whi aua ma tala noa. O tala noa i ai i atu ila epa. Ta penas vai. Kapenga seisi. Ai sili lo fa ma vai ma malu e mana tu ba vera i upori o ko ngofo ngi mo ko fa longo pe ali ato so le that was his life ko sa olanga o le fa kinga kongu wanga olanga savadinga pe anga usika i long kama fa renga na ver karat ko inga ave a e fa ma vai le taimi le nei ai ave le malo te tai e te va ai mana tua pe le tu nu o nga ruenga le vai wa ngila me nga fa yo nga pa yo ko ma fa wow le tele ai sa we marka mai fasi kama i fasi palo nga ale to ina fa mai ai e pe ia e folinga mai a tau maua seisi ia o lea lai kau ke kiro i mea la a maka nga maua kele ka karongo fo nge mal minska ho le fiong ho ya paunga le minska ho ia le sa ka fa ka karongo fo le ka o ki kanga le fa ia su ka fo o kusi ia pe sa ka me ilanga kali mai alo mangingol makal vai nengar ngi o le la fa karongo mai le palmia porque le fo fa le kongole o so kusi o compagnie fo le ngi usila e la compagnie Samoa e fengaro ngai Samoa
Yes. E whenga Samoa. O lela kama e kau kua kala parimia. E ua koe o kika menge. Langa, le ropo kakange lea le wha moe e kule e pa mari mongi wala. Ua la, ma fia me. Le ko konunge le wha mai. E leise mea. La mo ko fa mea. O fa nga mea. A le lau maua nge ele whenga nge e kako miskalia. O le sole lea a fia le lope nga whai umala wa Samoa i oi. Al kampanginge le suanga kusi. Mana tua mai lei a taua lo whiringa lo. Wai e ui e le ai ma se vaenga se sau fonga o mingiska. A mea ai whapea mai. Tūlanga i ave se fo i tangata ta. Ai whafonga whai Samoa. Leanga o maa uanga maa whisiri i runga o maa program. O le mingiska fo e le pepe roa le akungu. Again, o le pule le akungu urenga a whako kua i ngai i o. O le wingo le tala. Te loli ato. Tatara noa whaalo to i whare. Ko e lusi alo inka le sire i le mere le la kako whai kaungi iai. Ina ua tali le fionga le minister. E ei le la o le official i Samoa. Te sire fio oe. Nga u look forward a whape ngi le result of forensic le. Do you know now Samoa? Tu lo ule le a fia fuara to wa les lo inka le si. Se. Walis, ma fua isia. A fai or kampangi i ngai ala ile la pe o mako. Le la fai atu. Or fate te inga sawa ma tau. Anga ui ele o mako paralang. A o kampangi le kau ke o iai. O le Blue Wave. Le main office i ngai. A ele mako la lai Samoa. A si sira ma. E ele Filipingo e ele le kuvar le tuvaru le mo ke le fenga benga I makanga ka elengi Samoa. Ala wa no fe tuar jalalia. Se o ka ko e mo Afrika lenga e asar faiva ele asalia. Le masalo. Ai mana tua mai fo. O le administration lenga pu lenga kai ka ia mai le vaenga fa mai ke ngalea. O le vaenga nga lenga ko ke e palmia. Ko ke e laure mali toa. Ke e fia me. Ke e ai Wayne, ke e ai Olo, ke e ai Malau ki muia. Pakuia nga o ngai ngoa mo ngai kai. Ke e ai mafaualo. O le ala le tua pata tua o nei mea. E whainga ka ko kilo i sesi fo I vaenga e wha maria I ngai mea umangi. Pea wha pe o le ingi so kanga o ma uanga wha so. Ai se kako kurikuri makai pea. Kako kurikuri. It's not the end of the world. Ele umai kupe a kako upe a whape koe umai koe. Ma ele koe kongia. Koe whai koe whai umala ko I lalo labo kupe le kasi walanga lele. O whai mea whai koe whai. O le kau maua ku lava I sao kanga palmia. E ye mea whai koe o kika. A wakule mea e sa mea ngari pokia. Koe whai ele pura whanga le palmia generalize le whakanga whai ngolo kika longa winga. O le au ke lenga o lipoki. A lo specific I mea whai aku e whakanga o kika. Peila le la wala le si umu le mai wha kilomika e su family o ngā luai. Le mrai wa lele le whenga roi se ka awa le mrai wa lele alfu kasi milionga wa luai. Mangisi. Longo inga lai manga almalo. Inga ia specific lava. Inga ia whapikoa lava le wakongo le poki le melea. Inga ia kirkiro e mai mo ma whake whare suenga. Hale wha mai waku le lipoki. Sorry. Longo inga e o le sikau sanga le raka whakaringi. A foi na ale te wele fa pe te fetu si tu ta umai lo ile la Samoa I foi ma foi ngal Samoa. O te fa pelo. Ai wala e tele ana I vaenga o le la pela pe inisio I la toia me se foi o ngaka lenga I ke take a government. Ai se ta tu ma tu mai. We've got 5 years. Lima tau sanga. E kuaiare si mea ai fai mai. E tuaia ai fai mai le tūlanga o le. Ua tātou tala noa ma whaasifo nei le tūlanga o whaasara launga. Ma le wā o taitai o atunu umale. O ata nei lo vai atu ngai I le video. Ai share mai na ia uo mai Amerika ma tātou followers I Amerika. Ia e whai tete le vato le video le lunga. Ona o le I motusia ili tātou porkalame. Ai matua I whai e Trump ili ofe. Le tamaita ile media le ABC
Nai ua ina o maritala a Trump. I think wa kaunga nga se ile senge oko. Iyo. Wa tauna se ile anga na o fake news to titango Filipoti. Ma tau le anga. Pa wa le me le ke sa kuri mai nga le faila le a tangata fu le wa maliu Epstein e po ye. Pa wa le o le faila le ke pa wa le nei a e tu isi me o le winga fa matalanga. E le fo ngai me i mo kai yo ku. Ka sen Trump la ko ye porque se o nga ave se ma la ia me ka kaunga ave ai o kusi a me se fisi kampanginga le ngo fe ka we wo fo mo oki me fo na mo make up so ngo pu ai misi me ako ya ole tawalunga ole fa so ai le vaenga le media ya lo tala le a fia nga sa o le observa e le se ko me mau fo ile le kanga kai ko ke o fa le nga ka ko malo ma to sila ele lo pole ali te mi to fo i mai ai si vaenga le ko ke nga ia tauna to fa mau lalo to lo to kalanga ku spa ia fa mau lalo ma le loto wanga tete fa ko ese ile akungu fa ko ese le malo fa ko ese le lalo langi e ke le wo ko kusi ai me fa se yes matua to ko ke le feo ki ai e uia isi taimi o le ailoa i tangata i oe ua to fa sa o le pepelo sa o to sia but it's rather now than never ai afai o le la ka ufa wa ia le na tulanga matato wa ia kalo fai le kulanga la ia i le me o le ele ango ele popole si fikir nga wa ele se sa mo ele ango ia i wala ngai uma ko fo i ronga ku a misiranga a misisianga falawa ngai mo ia uku e ko fo ia ka ma lo i fikir ro pe la ku pe ko kiki on si sianga online media kamo e poco que le foi manga meu ai uma e mo ye tator marologa tator tu tatua fala wiloa ya ona fa o foi lo tator programa ne vanga Hey, have you signed up with BlueNet yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.bluenet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BlueNet, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautaiae, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your BlueNet subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BlueNet today. Miru tu te le tu lai no le tu fa wa le Blue Wave TV mo po club me le tau te ya e so le toa ya ele di vanga o le yafi ya ua mai ai i le tu langa o le mata upu i le media si tatu va vai po fe o fe fa ye o fe fa ka mo muli ai ku ta te tau muli tu ka mo muli ai ku ma oi ka mo fo le media ka lo ke ki ro ko i pe o ko le so fu valu lam ka upoli ia le ka vai ku ia o le tulanga le na i le mata upu wa te lo tele o tole na fa mai tulanga fo ile ila o case ia ma le vaenga le mai sini ia o la ua tu le so lo fu valu bas fo na o to ai mo tolo longa ia pe fata o submissions ya pa no que quiero copiar la que la humor aka ya o le pe ka lo que le la ngalo que quiero kun ka pule o la que lo ngali morianga me o va ku mo ma wele le ka pule nga ya ale tulanga le na
le talanoina vaenga o le ano liu atoa but o le la solufu valu na utu ina toi ya matula esa le lau sonanga ya ai nga paula mele manga ya folle ole o kwa sala vango I Australia se mai alem ka pule o le nganga naval na o le nganga naval na fa tu mawina pe ya to sanga bole van na to ina ia fa umar le fa mo Samoa ya ai ole asolufu valu na wa tu na tu atu ia e do ko ma ia was fou sfalele ai karsia foi fa popongo menga vako a kafi mat pokala manga ke wala ngalenga so kula fongo apa kai mingi la so kula fongo la ia ole tūlanga fo ile na wa man to o ia inga lava ia o ia inga ma ole fo ua ia videos ma vaenga fa moni ile tūlanga lea ia le fo ta pena between le taimile nei anga ile so lo furu valu ma fai walanga ole tūlanga lava na lai au mai e te ia ini vaenga lo ave fo ia la ua e so dia ai ma fa wa upea te tūlanga e tala noi mata upu ia po mata upu e ai ia fea ia I lava ma mata upu lo afia ia ona to evatula I o fa maunga ia matulanga no winga la e fa popo I rungo le vaenga le atula ile so rufu fa ia nga makale nga ia mo ka fa ia la kala foi leli ole le sai la utoka ai ole mobile action ia le tulanga na ai o to o lo so longa le leia le tulanga ole matau ia ma le awa ina fa tai fo inicia ole ato live so ni mai videos wa le poloka mai ya o tele ma wa le tele o taimi o te fa fitai ia ila to le lo te o mai ia o lo so ni fo I tulanga langa o le ko ke le vai ngol sai lingo la mi ton ia me se fo yo o le mato fo mata up ana pauna vai ngala o tu na tu so lo fu ban so looking forward for ia pole ale tu o pat tu o le naso ia pe to fa fala pe o le asi tulanga to mai o le update na mato wa mata up malo langa le sa kai nga fo ka ko update ma nga fi o le sa mo nga fi faile na umai sau ono wa mai ale mai le ya ono mai al tatu wa proclame no fai tau to el tu langa na la wa tu na tu le sulufu vat so to mo fo ila ni tatu tala ya pe mai ale le vai sulufu vat mana ya ya o angi si fai ungo famsi donga ele sawa ia famsingo foi ko rule ka ke kari pe ia mesale ia posingi ma tei ia seve ia o funge yo fui mongo Maria ma fui mongo Tito ia mangele ma Samau ia male famsingo kele le ka ke vesi mo I fala le lingu mer mo ale na kasinga me ale maria fo ile ka ko kile por me la fai ma kupo mo ile kule sila nele a tau ile umi o le taimile o to so nei me ia e fuala la te tala fa pe le o fa au ki o mingiska ia le fo fa au ki o ngiso fai pule o nisi wa malanga I fono fatu le matua ia wa lu fa solo ato o lea e yeile matenga ono nei cases o le yeile matenga e ono fa lea o ngaina e ono fa awau alu wingo la utala o le mela le wukula I mai ngai me o fa inga fa msingo nga fa pegi fatu o le wa lu I lava ma fatino tiu des ai se I fa ila ai sa unga la ai uma enga wafo bo fa le ngai o bo fa monia ko foi fenga paro fatu to fo ia le wa fa mongia ro so nga kula fo ele fenga ko elu paro kala kiki tu so le ai lunga ia ti o ele fa sala le o ia o ele fa sala nga fo ele pes fu ko so e se tangata ale sa e ko kong ai me sianga kan kai wo mingiska po so mingiska po la e sa fai pul fo fatu le fo le fenga tai o le tu inga nei to inga cases fa pen nei male
no winga uma ero tara fa sorpito il parlemeni na le tolu o masina fa koi al me si uso minska per minska atu to se uma enga a fa pe uma e wo fa le tonu a nga le lua pe ko masinga pe fa masinga nga olau ya le la ku ngi e malo no pe ser fa i wa se furu tau sanga yo fa malo lo yo pe fa ma ni ne so ringa tu la fono fa nga fa tosing ya akila wo mai mar ngas fu ko sanga e mari fa fo se e ko ima a pra se metu pe maioso ya lo no winga lo wa tala anga fa por kikinga or kurma singa o lau fai pure o lau mingiskapa o lau swimming skapa la va tu langa to finga sai talua ile o mio nei tu inga nei tu inga me fa peni le to so aya te o le mana ya na fo yo tu langa sai ai awa aka ko le mo fo fa ko singa nga ele ma mo fo etato le me fa ifa unga esa lo ka sa awa e po le a malea a le sa o a le system ka ko ke fa nga paloka e misia ku langa e kau ke fi o eso ese fo eso so e marco nga menga e marele lima kausanga o fe nga imfa msingo awa ana o malale lo se fu le ave ku le pakeses ya lo winga e umar pa inga lima kausanga o fa nga solo cases e pe ai foi mo va nga o kausanga ngi kausanga fa msingo salo e mole mo kausanga mo mole Sara ora va fai qualcosa kausanga le fa solo le kelo fa psingonga ye fa no ke ale la bala la fa psingonga pe fa psingonga me yo o fa baile lo va ku lo nga ye ku le pa mari mongi ya o ke la ba ko pisa bengi se le cha pipi ngal ko ru la vale le o te fai atu wa le longa se me a ver ko o le fa psingonga le ako se vai o ai me patino I policy self fast. Ale challenge la vai nga yeso. Ja, no, wo ai policy self. Fa tu ai la utala. E o ai vai nga le manino o fono fa vai mar te fono a palai matuno. So le eva ai le o o te fai ya tu le utala so. O le upule o te fai ya tu le mama. E le o se la anga vakau. E le o se la paki e le o se la fa sei fanga ia o ko ave si fai pulo fast ona o mesa sa o te fono sa o ale le sui fast le tu le ke no puedo fazer ia la o nim ka pu ia le foi ka ke kilo ia mo foi ngai me ka ke le fa vale o nis wa per singa me ka o la fai la col me lo ko le fa vale o ka ko ia le be ke le la va nge a limon I fa mai ele fe ka o me fast o mo fa ko ma ko va ia le pro que fa ko feo fa ko foi lo fai pule ale o li mo pro que cosa fa ko nga le fa mai o le vale dai cosa la voi la lo vale ka fa aka o ka fefe ta fefe ile tu ai nga o fa tu fefe ile nei tanga ta le pepelo mati la tila samo ena no foi tu e fior ka male sa wela o le pepelo le tu lo sunga la o le male tu o te fai tu o le mati la tila o le tu ai nga pepelo ma vole fuor ma fior pepelo le o mo e ka su ma le mi se o fast no kalmo ya limo le si ona manatu fai vale tau fa leang wa maka miki ya o miki la le miti le pope miti le au o ye miti o ye lo ki ka fa pe ya yesu se ko ga miki ya ta dia o mi miki kam dangale ka nga we su e po e fai pule fast le wa maka nga so ya so que so le ya ma se sia casi po so le o le winga le no foi tu le was le fa me o mo fa ko nga ya o nga fa ngi fa ko nga spar me ngi fa ko ai vele dai mar nga me fa ko es fon fa vai ona foi na ini policy se fa ngi fa ko nga fon fa vai fa kala ya le fakat ka go la ba
Kango la baka. Wa leva de koe whai ala baka. Ke alu sau whapea. Wa e mai oe kule pai mei e whai limongi a oe. Le wa baka nganu limongi kala i mei e ke ngofo ma karkalongo i e kamalea. Polo keki. O fea i le ke lua. Lame o lenga lua ai a fo polo keki. O vaenga i o lo no I lava mo le whano noa. O tulanga i o me mātou te tele noa I lava mātou mū le whai I petesa. E matau whaatu whatu ai fo ini nei langona tusai o le mele wa mai e le fast. O mātou e to e palai. E o mako wala kala ia le mau ki karakalangua ngei fo I wa mau fo I le whatautonga tu lima tuspa ia pele o le vanoa fo I lea wa whatautoa toi mamatou I fono whawai. E o karakalangua ngai mātou pele mamu. Le fo watu fai nei mea. Le foi la utele mai matala le tunu o ya o ma fa be mai le tunu o le anga o te fau me ia. E mo ili mungi ke maa ke apalai. Mo ke maa ke apalai wa makua. O tulanga ia. Wa tau mawala loina I le vaenga de dei te baititi uru papo o lea. Le mai apalai. O me nei o apalai le o ni mea e toe o iai le o langa o au nei. Ma o fo ele I apalai. Ke nei apalai se ngā luenga I lo o langa matulanga. O ava no te maua o ava no te se ei. Na o saua tau whao loa. Ia. E tau whao mai o I le Commonwealth. A o aruatu e momo mai. E kuku lunga kam. Tutu, whelelei. Io, e sawa vali ma au mai le whamua o te teitei whono. I vaenga wha au malo au whatasi. Ia, mo le vanga ia. Whelai alalai mai ei nei. Alera rau koe apalai. Manu se furu mo re tupu o tau sanga au te le I toi whaias tusi apalai. Ia, ko ngele, como wa fongo le paisa mo so ko kiale lo e si so. Ke la wa makua. O tulanga ia ona ua mau tua le meu saufa iai. Mare tua foi la o Shirley. O mau tua le meu no foi wale lo hatua o. O le mafuanga la le ua le langona I maru leo. Ma vai aro piko I luma. E le whainga tāna I loa au o le tangata I masani me o te whono. Musu mai nau kama I ke au whamai. Whamai o le suia inga lea le soenga o kusi sore le kau mau oi sore. O ngala ia o Shirley. O au na amate le sotusi. Io, sao? Oi la le, oi le tangata le musu ya oi leo tele. Me tu musu ai. Kiro musu ai le leo tele. Malama ya. Wa uma foi la utala le mato savalinga I le ala. Road show. Sava valia le bativa. Na foi ai la falelenga. Ai ya se kanga ke le songa. Fakumoa. Kusi ai ya. Ai se takata te lesa na tumoa fai. Anga saulade saue soe au. Soe. Tau te le malama le mea leo te te uai le tamau ai nga. Ale. Ke no le busus mai di mongi ora kusi kompi. Vaenga ia. No whanakologo tu fo yo fui mire whateletele noanga. Alesi ali lele o mrufui.
Malesi tama Europe po lele Asia ta na vai tu le fa kana mai ai ia ya mix ka foi le o pa unga ya kasi foi le ali nga fainga ruenga i lalo la foi puranga ia ya fa no lo tu lava mare tu o fa lo tu lava tal no sili i tu langa o mo meo process foi e ui ai su enga male o kikaina o me fa penei ia o te no ala mo ata io e mo fa bei fo e che lo nga la così mi scambala na così mi scambala nga fai le fa per ma fia Ai lo e fa mai cara pa mio che le con nga fai la nga pa a ba ko ngola sa mo a pe pa che isi o ki ka ye ma sa ki le ya o e ngo vai ko ngo ia Apulu foi le o dulanga nei fa o kika o dulanga ia o lanto to mai fa pitoa online o kika mata upu fo ia o ngonga mama ale a fia ai le malo ele mfaila on ave ni tato a fale so tusi fo ia nei ia foi a inga kanga uma o ila e tato te mo mi ai lo ale meta o le international ake lo e musu mai kaka e kia ofa mai o role ni mongi le fa ko wala o kika ia o ngi fa lilo mo me mo ngi se me le lilo o ile te ro musu so o sieli o ile te ro se mo foi na e fa ilo mai le melele nga fa le ko ngoi la paloka na la le fa le tono lo o le mo le o volo musu la fa le ko ngoi o ya ko kasinga le fa le le na ele ma fa ia nei fa fine o no o vaenga i wo talia foi se reporti ale officer o le la so fa tritali po a me le falangi nge o mea fa mai o mea le ke kangua ayo le la o ke fa karikali ia se ya mai la li poki o menge ia pe mo paisa kala o ba ko e fa mo ngoa la o fa ko ngoa o mo ku sia ia la so kanga mo la observa wala nga o ia pe fori ngo mo o ke pure la observa ke lo kai o le newspaper le sapito sili no wita ia ia so ia ai ono le te binei o station newspaper o apito sili ono lato to se feina le wo manatu ai o le fitau tele le fa maloloina ai na paula vai ngano to tau I o e ai na ua fa malolo ma tuli ese mai fa tu la I le sui le na ai se le nga ke le lavor ke le ia ele nga tele offertine le na ngata le manai o la e yo tangata tu stala le observer taimi o lo officer a o sa wei tamale per ke mira le ye mong fui le ke minga la ye skenge fo le rivers ia na ngata ina nga kai nga ya ai o tasi le vai nga na pitu sili no te ia ile no spepele ya soia se foi o mangula ai ko ve o ulu eu mai lá tu o officer mas tu o officer IPT sa está mai officer ele ofi eu le sira vai nga o mai tu le ya tu o le nga do fo manga we vai mama fa sorry vai ko inga mesa eu vai ko inga
ko inga di no wa ko fo pe mala bili le msio awange ko e mayar makale har ko nga wo le lo fo ya o do misa ma oska pola me wala ina te wa mai vor matale tono le office ko fa ko ese ni kai mi so le wa makal ko nga kai mi fo nga interview so maka ukia langa fo ila nga la fa la fie fio e so ro polo makro ko mano mo yo for que na kai mi vo le wa mai pala ya o makai lo pelo malo kata o fai lo la maka ko nga kero kai mo ko nga kala nga pala wa fo pala ngi le mga oi e kikiro se pa ka ngoya ga e ke mga kikiro sa oi maka to ser me no fai matal to ina to sa le fa sanga mai fa pene a o ko de ale fa bing matua ko so e fa e fie e valua ya to ina sa sile de fa ingor va nga na o fa ngongo matua e pa ma sa pa okay me mari foi fai ro maka ko ke ba ku e mo mua fesiri ka mai kai ka la kuskar ka mai kai pe fori ka mai baka nga de e fu e ko inga nga mai ole tasi a ta yeri mata upule o nei vai nga fale lia ma tu o fisidi ni o fa ko ya apulu en which is olana taliale le to fa apulu le tulanga o le komisi po se vai nga foi le a lo winga le no to lia tu the action right there at that moment le winga la utala le wo tu nei matu nga ofuia ole aka fa kari ase a vese le winga le vinana tu lia pe ole ata fa tali ase a vese se complaint ale o soli mai amo mai ko ngore vai ngala le no tu lia tua po ai pele ole kiuke lea ole media le malo wa pen o fa ya tu le atua sa ya ile fa ilo tu sile sa over tuana nafi le tinale na o skero isi kai mikulo o le okyo lo mo ele ma fa ina eva ia ku la e pa o ngo ma fa yo so fusiua ma fa ile yo la ei amana to le winga na le no tu lia tu la pele o i step in nai loa ia o ifurka kamaringa la ve ole o fus kama nanai ya ne fa con wo ma ia silsila e te wol vaenga le te wolungai mana ia fo ile le vaenga le wo mana tu o ko mana tu sa mo sa tau mo faile sa tau mo fai fo ia ngisio fai pule ka ko ora e chapipi na tau mo fai shut down le tau te ia o tau mana tu mai fa pe uma ko ke sir fio ko anga pale mia kula epa e o le radio sa mo fa fe fer kamaro e oi uma isi mainstream media sa ngiusila e sawa ia ile lima o mea o tau man tu mai fo ina nau leuke man ko lo ko fai pule ia nga o fai se fufuanga ia le anga na tu na matua I fau ele anatala langa lela u fayak e ile se ngol tu ya e male observer kere ole ese senga samo na matua fai ku inga fai pulele u pau na fai na tu inga mai fai mai ole kuwa ya la au le mali to I ku ko ka ya e lo ngor ko nga me fo ile e fo ringa mai o me nga ila audio me nga ma vai ta to ye fa mai ole tu o malo na fai su enga avatu to tonu le ai se fa amau nga ala nga fa ko ese fa ko ese a ole loto fo ile no la to mana o ai le fo nga manga o fia me or manga o fo ile o fia me shut down le Blue Wave TV e kapungi ai ona ele ma fai ona la to maua ni fa amau ni anga tatau le ngari ma fai ya le pa uma ore kali de ngale akua il kanga kanga pi o nga fai nga fai unga ma vai ole moment ole downfall nga ole angale atau the moment nga ka mo fai ye shut down the media ole kaminga nga makua fa au winga ye le akua ma fa ma maluinga le akua ma upu ma ko kala nga fai so fifinga nga lo le aku kari kongu le aku paloka ai paka ku oi
the same thing ia fia me ia langa foi le ko ke kau mo fai shut down le media o le kau ka kala fa maongi o le kua ma le ami o kongo me ia fa wangi the moment for inga saungi ia fia me fa kongo ia lang kamolongo kaus mingoi ave longo le faukuanga loya sidi kami solo loya sidi e su se pawa fa o ko sa mo e koso ko tau ya isa mo wo ko fiu e fa ye le se mea fa sanga ku mar ka ya le nga ole ya ile se ufu ole ya ile nga pa ia ole ku brokala mengi whether you believe it or not whether you like it or not I'm sorry yes ola men ko pu ya fiembe makua I faia inga mo alanga longa fia pale mia sai si la fia le akua ave ese power mo oi ave ese langa e ke koe pale lo le power e makua I e ka fiki faia I lunga o lo wika ai ke le faia I awrasa wangi ale u ko sisila o me nga sa ku pui ai ai foi la se media makua sa malainga me le tau tai ai Blue Wave TV Langol mengang ko faya HRPP ko mga shut me down, shut us down. That's what you wanted. Ala nga kala ngoy ko ngor parming. Ai fai nga ku nga ele ye o kala faku o kala pepelo. Faku ese lo mo e leanga. Sa ungi mar fong fe kala ila tudi o e failo fasalanga. Ai ko fa lava ai fo ila lo miti o fie me wa ke mianga nga uko ko au fa kasimo ko ka pure fa kasia. Leto. Ora ka? Kar si ele lumanga I si fonga palmenge inga ia kula ia minska fa salonga ave se ka iala mola fa salonga wale ele ange me o ku o se va fa salonga fa le ngal penga malo ele mo a ko sa fo kule para ko mo ko vai fa o popo lungole o le sa ole ale ala va ka ke ko fa lo e ka nga ise ya belen ka ola e ka ise kap e ka mai se kapu e sau me ka I kongon palmingi. E kalango inga mo ka upule inga ia fea ma le lipoki e fai lau kuskar. Au ko kupu mele kupu o kawhiori. Wa ka ke manga umalawa lau kuskala mai lipoki. A ka ke le manga ka fifa ngolongo fai kau ngi lipoki se mangi lipoki. Kau whaleanga mangi lipoki le sau. Ia, le nā tō nulava. O le tua le nā si e tātou wa amio. Le la ua o filifili e le atunu ue ala mai le musu nga pa ia le atua. Le na musu ia ia sa moe paloka o kou pale mia le nā. Le la ua sau ale pale mia. A makanga se I mali. A malapa kai. Media ia whaiar me ka o kau whase. E oe. O media ia le whaiar kau whase se le pepelo. Le ua maka. A foi pepero e oai. Vai o te vai to e o ko se inga lunga le posta le sunga minsta la fionga minska wa onga. Ale ke Roma doctor. O ia. Ai ono. Ko se avoenga. Ia. Tau sisina. Ele o se ala meia ma ke pisa kuai. E oi. To atele tangata fo ia tamamai. To atele. Na na faalia lo la to le fefe. O isi some of them are HRPP. A foi le mate faiatu. A ko before ia misa le komi. Long ke fefe vaku. E si le ko ngia ko kanga kai nga o nga HRPP to lo le sunga fo ma ia Dr. Matiu. Ja. Ta iau le. Le na matua na mai observe lunga le fa pa o fia I makiu ile mai ngolanga le tulanga fu le pes article ale na sa no pe tau fa tau le keisa vai mali Ja. tulanga fu le fa pe le te tau fua le apa tol malo ia I pulenga fa le nu ma tulanga fa pena ka singa article last week Ingo e makiu. ia e umanga nga sau ilunga le vai nga le na ai ko mengia ia ile kanga kai onga sa ole le ko mengia ia ile no vatu lunga se ko kausu e mai e tato producer lenga ko mengia ilunga makiu mo ko fai ai tu I lalo le tou article le nga ele sao si ola la le wingo fa mtala ngale mate fai tu oila le media le fai ngile mo fai karp pilu walava mau ma fa mau nga
e tātou te avatua ai le taito lea mo le observer mo le nei taimi o le nusi pepa faitala pepelo sa roka ia sao nanga le pa mauinga mo lava ngā e pa mauinga e kau ke le kau ofu e avere court le ngā mea pe kou ke o e su ai mai ua lava le nā e fai ma wha amao nianga ua earne o kou le taito o le lua afe lua sifuru ma le lima the most pepeloring newspaper in Samoa. Ya, ko vi fola lunga le ma ta vai le nga le ko mengi nga to si sila bai. La to headlines nga le nga mai la to Director of Samoa Studies at the National University of Samoa, NUS, Dr. Taiao Matiu Matavai. Ngai langa upu ngai fai. Ai ko mengi ko maka vai nga le ngai ko mengi nga. Tu le lunga lau na ia le comments la ia vai la le comment ko mengi la ko mengi la maka vai ave la lore vai Samoa Observer remove this article immediately ia ko si sila mai la Samoa ai ke dei fai ka o manga le vaenga ore ko mengi o ko si sila ko kala Samoa Observer remove this article immediately. You have published this article and my photo without my consent. Yeah. Ya o kau sila la. O anga fea la nga yengi ka ko me fa pea. O to or matua nu si pepa to te tala noa ini me sa o ma. Nga. E ke mi le ka be singi fo i vonga de to se ke lo ia. De fa nga ko ku se lo ye ngela observa. Ai print mai o qua kipi se le la nganga o le article. Fiu va so kai la observa se kai mai le ko print mai o ka tala bua fa bangi nga ka mai pe pelo me e fa ele observa. Markele la ka kilo e kilo kai. A me se article se ku se ke ngero su bagai. Ya, lena winga o fa metelanga le o toi fa manatu sa o har kala foi lili o le mea na tau mo fai wa o te lo ya o le matua tasia nusi pepa foi o matua fa o nga ina mai ele HRPP e matua sa o fa o lo tau ma mai e lunga fa le nga ina o le fainga malo ya wanila e uma ea e kou ke sai ki hanga oko fa ko e uma ea e kou ke sai ki o fela o ye se pawa turo fe se pawa o HRPP ma tuila e pa makanga kanga e kou ke fai mai e kala o fe o ko ava ko fa kanga o ko ke o official parmia o fe o ye e oso a o ina se ia nga ko resi o inga fa la vai ia lo fa ya o le tulanga na ia o ke la mus pa ka ke challenging ai le ia se ranga o challenging ka o appreciate pa ko challenging foi ma o ia fa le ma nga lo nga ko fa foi le nato nua le aita te ta autorita challenge le sika ka fero bori ko vai en kuskusinga lo kamanga lo kamale lo ia le mas ngi ko fe ile pese lo ia pese ia la ke ko fumala fa ile ko sa wa fa tu wa ia ta u ta sil na tanga ta na soson tele to ila lo HRPP ona tu singa wa ino ye to tele tu lo le fa fonga la tu ya mo sia ko vole fa ngi fo mo ku puilo mo le ko mo mo ya po fe ola la fia po fe ola la fia ko ti fa ngang ko fa ya se ya no i fo le le o e fa nga lu nga mo e tau tu ma lo mai mo la tu to mai pe yin to mai wo ma o le me mali ale fa mai la tala le atu mali e o le fanga la o HRPP le fa ngi you know o isi taimi o te taking o isi kaimi o ke ngofo mo fa pe o le mo kwa o la ka fa valia tangata sa le wa uma o le manguia se la ko meng fai ai o mai lola eu fa mai ya
wa uma foi por kikia ka ko mai lo ya mama oh my god e tamo mo ka fa ka lo fa ma ya se wa uma lo ka ko mai lo ka ku le ma lo o anga me e ke ifia o le ala ka ku le la ero fa inga e ke ma si mai le mali o le matua o la tau fa valeo tangata o fe se me ke anga nga uma e wa mama fe e wale tu le la tom paki nga ka uma nga fa ku anga nga va aya ku ai o le ase manguia inga ruenga malo ma me o manke ero fo ya na o malo le to va nga ya o mai lo tat o mai fe o le me marie siaka wale fanga ka ngela sufa ia apply for nga applications for nga le for vai masalo nga ku le epa mali mongi la le ngi la application mai ku le chapipi le ngi la masalo nga la wa le ngi ole la kikiro le case le ka ave afa pengela ave la case ale ka ko le chapipi le nga apply o fe ka o ko le ko nga ke fe ta o doile to ya ko e ba ko la nga pala u ba foi pule le fa ga fast ma le HRPP wala e pala foi mai si foi pule le HRPP ia ja wi o to la lo foi pule le HRPP apalai no ole wa umana na nginga ma fai lo le tele upu metala i winga le mele ai a fai ole ko e mai le avangoa mar kuku unga tasi lea o vaenga e te tauana e whaia apalai ka upasi kaimi no i le winga lo te mina tu ai le te mina but not now pe a whai o le wa uma kongi wharasio ai a whai o le aua ko ke mala tua lalo lea o le maku a lalo a whai lea ngā vaku e whako aku pale mai o tau sui forward HRPP le uto e pale mai se aua ia ko ke whaka i kai mea ngi mea fo i e vaku e ko inga kai ele mai o ko ku la e panga mai o ko ku malo yes o te o foto le o ke o for ko le le songa nga ko ulu umare si au singia nga ya ko ulu ma fo isia wa leva apo ma ia ile ku malo ai fai ya le mo le fa ka ke e onga wa fa longo ke le ya ku le pa o fera o fai o saula ku le pa se fero ngo fo ale wa e falangi lo singi ai uma e pa ua e ngo ma so mingi ska ai e aru le o vai tatu le matanga o e ma wai lo wa vango e kai mi ngai e le fa pe o ke fa ku ke fa ka o ke e me uma ai vai ngai te tau wina e fai finga ngano lo ku malo maka mavaenga e ke usika ia awa i ke fa ongo le fai nga malo awa e fai ro fa fia poto tulo ai se ro fuki ai vai singa ngo pe upo le ku e a uru ka fenga ai ku inga fai awa nga lu e la wa le vanga ku ia fa fia vai o ka mama ki nga ma ku ku malo o le la vasa va vat ai a o e ke sa fa ali ro fa fia maka ukia ma e fia kuila e pa fua ma e fia di mongi fua ai sa fai lo ku malo e le whakaid ko awala le whaier ko awala lau papa le whaier ko awala ngā rue le wha o wawai de kele male ngongo yo me whai ai talu lo sa fua e ke ale wa e ke inga e sa o ele le e sa o e fia maka ukia fua ma fai ngiu manga ku mangiu langonga fai finga ngā lori ku malo ngā mea oi ke le sa o e fai ngiu wha aringa manga ku kulo simple as that ini fa pe ore ki mai papa ku ore ku malo ai uma sau ku ngu o mai angale yar ka malo la le kele wa vai tele o to ma fofo to ru ngol proclame ne va fa to ni sta tu tale fel verso fo oi kaya ya ore ngalo ya certa tu proclame que ru la vai fa so le fa yo fra ila sa tayao tau lunga fo tatu fa mo e seta ma le taua ma fa tu mo le taimi fira ila so tayao so i fo me manuel